o te whatalo what sa mole atu peleli nei vai ngole fiafi ina ua vai atu tatu temi ia ua fast maleva minuti te ali tura lima to suma tas minuti tali tura iono ia a o tau amatamatalia foi ia le au onanga le tautua o le nei aso ia e o lava ina o whatalo what sa mole atu ia te oe nea tunu pele po fia lava o le nei lalo langi o lo o maua vanoa e mai moa mai ai ma ia matam whai e mata mai ia le tautua whai pēa le si ufafonga o le tai au fōu ia o te whatalawhatu whai au masui o le o nanga le si ufafonga o le tai au fōu mātou te whatalawhatu ia te oe sa moa iso se mea po fia lava le vai panoa o le nei lalo langi o lo mawhai ona e mai moinai lana por kalame fai pea o ta ua o le lupe falele. Iso fu la se taimi ia ona utala no fu la ia le mafuanga ya fuai ona nau le loto e faunga le ngua lupe falele. Ia e amata dia fu I se tala e to manatu ai I le tupu ai. Ia ai mese lava ia nu ainga Io la tuna na tapue ia le soifua ma le ola o I tatou lava nei. Ai u manatu o le ua la tali tulai ona. Ia o le temi fu o tau ona pai se tatou fiafi. Lea li I lea tuai le fai mea e mawhai au ngā luenga e lelei mato te ofo ai e o mai watunu Ei foia te oe au alo malo filemu ua faatuina mai le tupu o le au paia le tupu e olai e tonu ma ua mausali o au mea e fai e o mai uma atunu e foia te oe aua lo malo filemu ua faatuina mai. Ua fia whaia e o matou loto e vivi atu ma whafu atu vivi inga ma whaftai ia te oe ua malu mai fo I le pōngi sā o le neitu lalo langi o lo matou o nofo mau ai o toi fo le la ia o mai taimi o le pōngi sā ai sa e tausi mai lo matou ola I le mea so ato mai ai le oso e o le la ia ma lea fo ua foli ngoto atu. Le nganga whaftai lea ma le inga e tupu o matou ngutu tamai. E au pea o no matou sulaina. Whafu iatu le whaftai o wao lea fo o la whasoro umar nei asu. Au no tu mau pea lau tau singanga le lei. Tau singanga lofa I no matou ola. E le tamai whaftai tele. Whaftai lo le tu la fo ina o matou tangata iui.
ina ua mātou solo muri pea ma whaia ina o mātou tangata i le whinaunga te tau atu i Aotearoa o na mātou te talo tamai whaftai i mea silisili o e whai whaftai i le whaoratanga na e tapena na lo maliu ma lo tu e tū manu malo i ola o mātou tangata ma whaftai nei mātou e lo nganga pa ia o lo mātou whesoa soa ni sili o e to e fio i lo no whaari i au atu ina mai o le persona lo na tolu o e lo mātou atu mātou te tatalo ia whapea ona e mafuta ma e whesoa soa ni mai ia e tusa o winga ma o onga i o mātou tangata e ala i lo tau tasa le anganga pa ia ua whai ma o mātou whesoa soa ni si ala leo le mātou le au fio mai tau tau lua le tau tua ma le au ngang whai nei ai whamangalo i mātou tamai i mea e tele o mātou whese ma whare tono le ma whai tau lia o mātou le anga ua amata mai i o mātou mawhauwhaunga au le i whaatino ina o mātou te talo le nei tua tātou malau fio awao, awai, whaatonu, whapoto i mātou le anganga soasoani o e lo mātou i mangalo mea mangali mātou mātou pai o e ke risoro mātou li i mana mātou whao Ia. Tio le ua te ailangi ia le tātou whapolo fwoi ma whasangi o le nei aso. Nei afiafi. Le ua pōngisa, whasoro na pōngisa mātou California. Ia, e tusa o le suinga o le taimi, ma suinga o le tau. Le ua mata o na tau marulu mātou o te fwoi le leo o te tau wana whaise ofu mawhanawhana. I le taimi e te alu ese mai whale. E te alu te whainga ruenga. Ia tau wana ave ia sau ofu extra. Se ofu le te sui ai pe te alu whakoleni. Po whea lava le mea te alu ia ona ua utele suinga. O le ua amatalava o na marulu mai ia le nuk nei. Ia po le pitonu ule nei o Long Beach, California, o Los Angeles i California. Ia, o le ana lea o le tau tatalonga pea, ma tau whamana tuatu le tatou atunu. Ia, e se fo le marulu ane atunu, e le pio le marulu o tō New Zealand o sani. E le marulu ane, e whaale, e le pio le marulu o tō na. Al marulu la mātou ne. E whaale longa fudele, e te ni monia ia, e te ma ia le, le anganga e tupu nei. Ai whai atu whai so ofu ma le marulu, e whape ma le tala, se e marulu ai malua. Io, o le anganga na le tupu nei, ia o se tasi whape o se tangata, se whai whiau, na sau i nei, nia whautua ina le siona ainga. Fai whadi leila e langa le mo ia ele i aua matantau maruru la tu nei. Ia mai ala tala na. Io se maruru ai marua. Io ele i ala. Ia. Ai vai me marua uto e vatu. Io Pio le winga na o le e se fo i anga o le maruru ale nei atu. O isi vai o Amerika e to aile snow. Ia e pei o North Dakota, i le me o lo iai, nisi o le mawhanau, o Alaska, o le East Coast, i o atunuu na pei atunuu, pei o se tete na e mawa e le marulu, ia e maise lava le vaitaimi o le Christmasi, e iai fu i pese fu i le pese o le Christmas, le ta ua whapea o le White Christmas, toa snow le temi tonu ia le o matua nga ia tu iai o le matu te le vaitau o le foi o le fall ia po le vanga foi le to ulu ai lau la au ia
le ta'u o tonu sila ma Australia le autumn ta ulai na ya matu nei o le tau to uru lau la au pa to a mala le tau le ile ale le so if not the 22nd 23rd of December just before the Christmas o le taimi le na a mata i loa ona official le tau malulu fe ngai ma Amerika yo le taimi o le vai yeso ana o Christmas so la so ale lufu to o se vai tendia fa pena e matua ma ati e loa ala wa matan malulu yo le wa matan malulu o terminei o le fautuanga fai fa le leila lava ya pe anga ia tu e se tu mal fale yo woni sa ole upuna male anganga e malulu wai malua o nei la tu tala na yo ia pe na se langona o nei aso o le aso lua o le aso se fulu ma le valu ua anga ia tu fo'i i le fai uina su valu o tu vai aso lea o ia vai aso lea le matou a fo'i le aso malolo la stofi fia nei su ia ia Thanksgiving le aso fo'u fe mai mani nei tunu ia e pei o le matou holiday le na e umaloa na e whaalongo lola ia ua pa o mai longo ia o le Christmasi e fo ia la leo o olo le aso mua la vote sema e te le to e whaalongo i se isi a pese mai the 1st of December until the end e te na o pese nga o Christmas carols lava ia e pei o le 103.5 tasine na la leo e o olo i le afo i le teimi o le mai le Thanksgiving ua e umalo Thanksgiving i tatu wa ailo le wailunga i le TV mo meo o ads ia po advertisements a mo meo o fale o loa meo Christmasi o mea malava ia o Terminator tili whalongo ua amata no winga e umalo Thanksgiving then we will slowly hear ia pese o Christmasi o te whai atuai. Ia, e o atu fo ila i le aso mua Christmasi. Ia ua alu whaasoro atua ia taipi o le 103.5 I believe. Ia, mo tatu ni Amerika tasini. E o olo le aso mo te semana, whanoro le channel le na le leti o whalongolongo. Ia le tue whalongo i se isi a pese. Pese whaasalmos na pese al Christmasi se ia le leti sema. Ia ona atu sui fole o le lato ia o inele Amerika le ute tala no tuai. Au lea ute tau natu le vai taimi leo le Christmasi. I le taimi o talatiti. Tasi le mo i mitinga. Ina ua pele i tele lo ta mafau vetim fode le pauare meta te vai temi ia o meta alu i o le whanavai o le tama o whanavai le whanavai ia ale le whanavai ia o le palungi ia o to inga whanafoi pulu le ta ua tatu ia so ia o whanapuru momono ia whaasolo enei ia ai ala ia isi tamaiti fore le pei whaato taba ai ni moni me tu japini whanamo i ke le whapene ia o ta vale fore le ki e lunga ia pei ala e tate mata o taba ai fore le whapesole ia e nota tangi le lota ao mailin indela ia tamaiti fore le fai pisinisi te pio le ainga le sa fai le lato black and white o tasi le na tamaiti na ainga ta vai tuinga me ta alo mo ia pingi no ta mo o ale ia no ta tangi ta vale le loka i lote ia e ta te loa o lai fo i tau uti le fa soa silo matua masto ina lai tau
o le uta no fo ne uta va ai le uta va ai from a different lens le uta va ai le men tilo e lota ita ta ma lota tina e lota le titi ia le na a le se fana ia o ka ma le fana mai ia o le waf ia o se polo o se polo ia o ni se vai fo o se ofu o se mitia fufo o se ie fo ale mali lai i ka ua kua ni matauria sona mau ane ni sota ie fo so le ka ke muse faonga so le nga batule me faonga bi fule le ka ke fa pele pele ia ia la ti abatu fo ila sa ka pese vai koskoso tama fo ie fo a karu la ka ke ka ele e uma fufuru le mele ku e nunga o ka vai ai ola i au tafa le me fule le e fufuru fa solo ato au ala i sene ia ole na ia o isi mea ia o mo meo o i vanga te milana tele i loa ta alo mele o le volleyball tele i loa ta alo ai na manga ia la ka mo mo ma pe o champing ia le aso nei o penga o kismasi o fana ofi ai tasi le me fai matau vanga le matu ta mai ti lo tu punanga o te tali tonu man mautino le koe maua au le mea na e tā wai le tātou to e reflect i lo tātou light le anga au an tātou feoti ma tātou te le to e va ai tātou te paua le o le mea na o na tātou to manatu ma mo iai au tātou le to e maua wahalu i o e wa ese fo i a lunga o le suifuanga ma le ola ia o urale si tangata champingi mo fa pa fangofi tinga na vai ai e mu o moto e ke mi fore le lata puno o to fe ula le mea e pi to e pa e to e foi tek pai mai le fangofi io le saunga la nalu uma tala mata fule se le mali o meso ia nga mo ingia fa pe mata mo kilo mele ia koe feula ia fa fisia pi unai me ta alo ia sa fatu ia lo tatu wola o tatu laiti ia ele ngata la ole na e pe ia le o te fa mata la ina mato nu sai ai le male matu sai ele fatifanga le o te mata to black and white e mata ulia le vai aso ato o lea ua tapena e pese mea fia pe mena e se kisi masi samo kilisi masi so se isi a mea pe o inei lo tasau neni e tulu ele I never enjoyed Christmas here in America like le mena o ola mai ai o Samoa e te celebrate mai a le Christmasi ina ua tu ua ongor tu anga umi wa matan tata pese o Christmasi te vai foi te farongo ina pese ia e te fai te au fia fo mai lea te e oro le la so Christmasi pe o fai unga Christmasi a matou i ta miti o matou a inga ta miti o matou o matou o fatifanga la lea a wa teni ana a batoi a leo lea tau mose o lea tau o yo pio ata fa pena ia matauria la tifanga e a mata po le tau tasi te vo tu ua lotu o talu lo tifanga yo kama ka tifanga e o ne fuli le atara no umi le tama ma le tenyo reata ia tale fia na foi ka kele man la mai tala la tara noi e pauale me te se krango so ia wai si e whaarongo longo fo ilan whatifanga lan matonu ke wa ai e ho ora la e se le madie devo toi matu me la kamara lenga vidiata
o le to inga ingo ia nautu ma le ringo ia laki nautu le enga ia o so ino matuai te fai atu la fu delle wala ilo le le ala e tanta de viliata o le mau te tumu e tonu o fatifanga se ke ia fu delle wa pisa tonu o fatifanga fu amakan kisi kamakengi matan kisi kamakengi ai ke atala o le kangoa e o le lima o kamare viliata popongi no tsfangi ne fa longo le tangata pana se vai o kupe me o me kong se le vai so le yo ta ata fa peso o ta ita foi o taimi na o ta e ta te pau wale me ta tiro le action o le action ia mave ta vai tu ale kalake o le fana ia Isila me haru fa peso wa ese kopila no mata fa fo so singi o le haka kala ngore ya pero foi tu foi alu la lata fai lata na mose lata na mose te milena wat we mose fa la to o le sami te mata la le naso pa pesole really e tupu nei me lunga le langi wa fo kama fo mose lunga le langi le haka ke longo winga ka ke mafofo le se foi ia le lalolangi la e lunga le langi au lo mafofo la ia fo le sole le vai to tato ne le lalolangi o le tafe me le vai tafe lunga le langi e se fa uta e sa mo le papa o tele o le meno ta o le atala na mo se vo le taimi ale na tangota malo fa la to hu le o pi ala ua sole ku ua mai nga makifanga ka sole e matu mai le vai na sen matun o tu le anga tifanga tua i pa le anga le vai na ale maka le vai le ata mo se langa fai le vai mtua i lolo vai a to so le ale fa maku kifanga te lola na su ele me wa ele fai maku kolosia i le vai makio yo matu so se yo se le mane yo fo nga kai matau lia la o matun o le wala tele le malu o black and white ya au talang era black and white e tu e awal ngalu e alu la yuta o utala e to telefone ele to tele na ia inga na no fo yuta la wala le wala e alu i matu fanua fai popo e alu i fanua o mangoisi ai o nei a inga la ye e tele na mai chi fanga le po le se tala mali tala e o le siko ingo matu no le ta e no fo yuta sabta ma lo por solu o le ata la Dracula le ata Dracula le ata le o fadi le pole i black and white ma lo ti fanga mata malo tua ia matu dile ini mo li ia matu ia soia ini mo li la wala mo ia maka la kamale akale Dracula la taitu tu ua lo martifanga ia mataulia la e o mai sava vali melan malava sava vali atu sa parima iva o mai fo i fosi no tu tua oi e o to tele o ila la kamale na o ia lo utele o nga luele te lo me madi e malama ta o feo i pasi o la mo ruma por kiko black ioi o mata fefe ni er yuta mata limber fatu o tele o nga luele e tu versione fale ioi o se sera le ata o sa ma lo mata de pole ioi na fa pele li e se ata fo le adu se ata tau po se ata tala no atene matama i wa vile fa pena si matu fatifanga e ia ta foi o tua mo pasi au vidiata ia tu medeluma ia
e sata maiti fa sata maiti lata le fa penara sia matua mio ya lo kamarale ya wa latu itu le wa pongi sa le por te mi umai le tifang ina tau fai solo lo le isi tu nu e ro lai oto tele ile isi si mata fifi ku ro kamar ia tu tale o le matua vanua le tale o tide la sa vadia ngi alu yukale o waranga nu ia moe lo lumo o por kiko le fan pato asa vadia yuta yu mala ia o nai tala nai to reflect ia ile mafofau ma toe mana tua ia taimi fo'i o lo tala titi taimi fo'i o le tau watia e maia o le ile ngata fo'i inai ia o taimi fo'i o fia o ngaso sa tasi nei tangata peini fia o nga fo'i na watu man kikeli fa i o fa sa ngoa sole o kai kango ka fie lo se meva vengo ka valea i fa sa ngoa fia o ngaso sa i an mako ina fai vai tei kama ia pia ko peina su e fa pitoni tu si pasifo ia o nga fa pitoi le faingo o faia o ngai ia na i uleleia pa palunga na faia o nga sa ia male a onga le fai au ada onga le fai au le onga tusi o lau tusi lima o le faingo o lau fa roma ma lau fa lapi o tala o tusi pa ia mare fai tau wina o le pi tau ia mare tama fole le pese la fole tau tatu punctuation la fole tau tatu mena pi fa lau mai ata tusi atu ki o tau ngalo ia te itaso le ta upulana fai e fatua le ona matu fai fi au lo tu mari le fai tau ngol tusi oti le fa pe ai wo sole oti koma i lunga o le au pa semicolona io pifa penale feitunga a ta fale tonu e foi laina ia tasi foi na ai o mautu o tu fa fongo tu sa mo i le ta pena ino tatu mai au tatu light o lota ainga o le fale o le fai au ata la tu foi fatifa ngai le atolo to ruas io e sa ta ita to tu di me fale io ia o mea fa pe foi te ala tu mo so te mi ta fau i lisi ata o lisi io lisi ainga fa pe mata lo matu nai la sa i ke fa la fa alo fa so fa alo fa se fa o ko mamru kinga o le o kongi mo e ka fa fau wa tala le fuka la ku ka ki ka fa ku la ka wo ya o ke me fa pe na lo so ya ta ta mai nei la wo la ta fa na fu le fare ata o ke ku va pe so dia ka ve so le anyway o asona le fe mai tala pese o aso le mativana ai le ai ni aso sili le enjoyable o aso ia e mese lava i le vai tau o le Christmas se iusu atu la pese fo ia Jim Reeves io alu fa solo atoa ta upu pau an me o le latarata ia long time ago in Bethlehem ia matuala ia le si o le sua malie o le sisen o le te vai so le te langona ina yo tino pe ai wharongo i Christmas carols ni ia. Mo i teino ia oi au fa pena i oi. Susu tun reitemi na ia il matura au pisela au pese foi le. Temo o cassettes ia cassette ia Jim Reeves o cassette o isi o li pese o kisi masi. Ia o le Pony M pi o ata favorite ana ina so e malia ma taulia sia ainga ise me ka usi stereo o ata mavule
tum 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 io taru roa mai pae lo foi le e fa o lunga de la au ia ne vai le tum tum male pisi talo fai sole talo fai e ia te mi e tati no fono fo ama to e ma fo fau ia te ia le o ta no fono fo io ta va ai ia I la ta fan sole o lele tai te Christmas and wo fa no longo tu ne yo grandchildren ia le wo mai mana o nga o me alofa e fa ta wo Christmas what a difference mana o sawo manisi se e vai e le me le fata se e vai o kan se e vai o se vai le fa ngaina yo e na tasi fa ngai se e vai tangata ya fu ala lo ta ita temi se en se e vai fo lo ta vai e ta te alu lo se fa le se nga tu fa foto se vai ta sa wa ta lo mai lalo e ngalo ya te wa vele masani o ta vai e ta te sa wa ai de pelo aso ni e ta ta wa na tang ya mana tu se vai fin tan sa valila o le mea na ia io man tu foi le vau foi le tatu ta o le vau fefe ele e te asa tu lo talanga le vau fefe ni mini si me pe la le fefe me ari ta o le vau fefe kama makuikuia o le sitemi e va ai mai lo le vau fefe io ta lo fi vai la ka ku ku no mi mingi ko i fefe le vau fefe io ka vai ele inse e vai am tu ale illa le vau fefe so io e tu foi na vai te ni so le ora ke milani so le aka ko sa vali aku no se ma fulele e va ka ingo ora swinga ia e uina le i aini me alofa se tele a tatou na tatou a mata mai ai e selo enjoyina sole e le tutusalo enjoyina o le afoi o le Christmas time back home ia ma le taimile nei e le o toi tutusa tua te le lona ese senga ta wasi me si nanga ata fai tau fo tuspa ia o le tele o tala ia fai tau tuspa ia refer ata to I taimi o le tuanai I taimi o le autustala ma taimi o ila to na fua mai ata to va aila ia I taimi na tu sia tuspa ia ma le modern Israel I le taimi le nei kele swinga tatu vai foi tangata o nupa ia ia tatu vai o tau le lopo fe tonu mele fe mele swai o ina fe mele o ina fe mele isia te le swinga o le lanolangi e le leila tuspa ia le wa mai o tusi e ao ina o tatu fai tau mai im tatu tom fai reflect I le soifua atuai ma le olanga tuai ma mea na tatu masani ai o le wha moi tatu talia le taimi ua iai tatu te tō manatu lava I le taimi ua le tai tatu te misi alofa iai e le fain tatu te maua e sau aso e alu aso e sau aso io o le taimi o le fuata o le lo malona fuata malona lo ia ai e te tununga o le episode lena o le tatou lupe whalele ia mo le nei vaenga o le aso sorua nei ia matou manatu o le aso rulu nei it is very silent pe a mafau le vai tau o le Christmas right tu tangoa I le faisite leo le mele o melunga I Ether Webster tu pu mania tu lepa o le mea fo I fa pena na tupu I le faleti fanga Apollo na watu I le matua onga ia le sa ona e iai la titi ia le school hall ai te le screen na ave ai I fafo o le malai fa yo fa tu waino fo ma vili ai le ata o le Kings of Kings o le mena tupu
ina o le ata i le taimi na tō ai ti munga ma pā whaititiri e mo wila i le ata ai at the same time ua palasi mai ma ti munga i le big screen ia ai le uma le ata o se mea na matua i mātou wafo ai ia na vai mea manatua le mwhaina ngalo ia taimi tā ua o le soifanga o mātou o le ata o mose pe tau ia lo tava ai le mele sa la o to alu tua le vai to e sau fasioti uma le whanaunga wharau mai kupito ai watu i whafole in a real life matua pā tu ia le vai tawhina le matou pā ia su elo male ainga mo e tamatiti se i o le aso se tau mama wane mwhantua kolosi ia o na o nei vaenga na o le tatu pe whaalele o le nei vaenga o le tatu o kalame o anga vaa mana o mia pe tasi lea upu na whao ngai le tusi apply fu le na ave le abatu le tausa ili ai ia tei fono na ule to ia nga i au i lua mpua wailo umatangata ia le tusi male asi o pa isi mesia o le upu anga vaa o le upu lea pe ua whai matala ula a le tai o le tuangai malato uma i le tuangai ua ia ma supporters pe ua pe fole ua mai ai e tasi le ngā mea te loa i le mea o le papa ua mawhauwhaunga o tangata e te loa i si taimi atia ia taimi e tau mamuru toa sautala ini mea fu i tu mo tangata patole mea te whaia te tango scan te tango ia ua lelei mawhanua te tango scan le afoi ia me le crowd le tate iai so o le tau tala lalo tangutu i se upu tate nofua ma fika pe fia i tangata le tatala le fai pe le ai fai atu te loa se tala na ua le faia pe whape na le sensitive o tātou mawhauwhau tātou te whia ngai e ma le lalolangi ni te soifua ma uolai. So lea fua ni whapea le tala le atunu. Think wisely before you open your mouth. O ida le upulanga wha, o na o wafo ai i le tō ma natu o tō ina o tui le pa. Po le ase whai tau ala tunu, i ona la ngona i le upulea. Mo a ua ia. If I smart enough, o te talia i me whapea, I would never mention ni o uanga waa mo le whafonga le tunu. Peta, lima eno whalongo tō ina, so se mea tara no mai ei, na te mentioninga lava le pe e whaimana tala ula. Ia le whai ngā malo. E le ngatala tō ina. Le ori umai e whai mola tō mele, whesili i le ngā waa. Ia vatu le application e whai loa mai ai i o ngā waa. Mela no roi le vai tiro tangata. E le ofiti lo la tō mawhauwhau. E ngā waa u matangata i tō metau education, e ngā waa. Angva. Ai ina ua sau noa le fionga le li pale mie lana le mele vesi ni fu i yo. Se te mi fu i tatu o tu ye. Ile me ta o le va ai la tele il bloquetti la. Yo. Ele o langa le wali le lunga fe mai o ina ave lima suafi o ina ave se lau fiafi le ele o loa el sa mola tele le matua le anga faia o isi tu malo ele o dia ilunga io mela na ele o manino tele ai ia i tulepa mala e pe o le tu ia pu a mangele fe pule ai ma fe solai io e pe o tu na to wata ia male le loa tulepa o lo manino sa ilinga komiti. More than 7, more than 10, more than
it's almost 20 ila to ile ona fatino o lona winga o wanga va ia sa ile tu le application ya o to ia pe tu it's very sarcastic ia to tala fainga to tala pe tu te amu pe tu te fole ayo to lo o le mele tau su e o le fa maun io wa ila ia le la to lau tu le pa ona ana fo ingon me la lingon me anga fa malau fa fitu le pa na tai fono le lalangi tai fono le Commonwealth tai fono le Pacifica male lilo ya tu le pa o le mele sa ili tu applications ia ele o mena mo mnia pesili po fe o toilo so ifua fa mauni a palasi ane la ia tu le pa kasi la le oki anga va esa ola pese tala le faya e palasia lo la nga va alia kasi le makua oki sa o i mele e oki nga va ai o no winga if I were you or if I'm one of the member one of the committees ele teriina ile epa to become a telefono o le lato tumara no vet wala isin marion isin mali why na fai actual application also lo conclusion so mato le ya uma mato la to fisili na me o tamai le o anga va ai to sa ilimi you want to e tau sa o tala pese lena e fuala ile fa lima ile fa tolu fa tau sanga tamuai ile fa tino ino al proketi ito tonu o lo tu malo fontoe la o ina uma la fa nga palo e toi mau mai au sengi nga siaki ito tonu o lo tu o toi nga cases la ia o toi nga mea ia fua ia ile application o anga vaa o lea e tasi ale upu e fa matala ile anga vaa o lea o le tangata fa maoni so atala nola ia oe Papa Stui te le qualify nanga fu e mua e oso fa matala te nofo ma e pe te you were proud of yourself na avatua e tilo le upu anga vaa e ata le mufa pia so le ia ko vale ko ke va mai o un pale mi le fita usanga to te va mai o una na foi na fa tala na fa la win e au noa malo fe tu nai o le tonu what is real and what is all about le ton banga va ale fa le mana mi tu si apply le ya pona lau e mo e oso fa malau a fa le mina le no fa tu o te no for me tu mutangata po to tono le kalesia po to tono le lotu ya tala te fa longo tu e pata e tangata pa vale ele o ye se meta o se think before you open ma fau mua le ma fau me pa ele le ai li tau tala nutu tau ai o ia mea ia le lau itala i le anga vaa fe me toi fe sili anga vaa ia ne la isa ili le upu fe pe auto e oki o ma le majority o tatu i mele isia e oki mele even the fast members ale winga la i o sa ilingo le anga vaa isia e te toi ma fau ai oi langa au tango ni sa ilia o sui e to fia o le fast lento len pa e ma fai foi tato va ai ni melea o le anime e le lei ona fa so ina e bloketia vai le e watu o atonu sia u tele papel tele lo tala i le situ le
e ai foi sui o fast mai le to lua se furu le na toe mai le avanga ina na ave fa yo na ave firme to toe to lus fu e fia tangata ina pa uma to lus fu 4 5 6 e ma fai volanta to vai ma fu anga to o do tangata ia bloquetilha isia yang fui fai tau tangata palo ta fa pisole ele le na fa tino ina le tatu bloqueti ele le na fa tino ina me tonu ana a ma fau la ma utanga te fetu na isi mesia e o le anga va tonu wale o le sa ili atu o le tuinga anga va ale sa mo o le tau sa ili atu o le so le fai me fa maongi ka ko mea yo o le ngame fe mailing ko kupe ai vai le o foi la le ta pipi ma fai mai o le majority of taxpayer ka palota molato no fam fa tupu ni tala no fam fa tupu without the research no fam fa tupu esa na fua le lato manatu tangata le town area na palota ma tangata me savai o le lato mafofo tangata me savai ma tangata inu itua they don't pay tax any tanta faingaruanga o to fa utal me pc mafofo tangata ni no mai lola ia me le te fet so sa o ala tala ta ua yo me lo mafofo mo fua te tau o tala ai tili ma vava ilunga lo mutu io o le i tau tala lo mutu se upu fata milo me pa ele tu o le insert le tua i lo tingi po io ua ele function lo menga e lua me o ka ko vale to o tato o vale mo tatu te le lo ni me pe a faia ele function le me pa ele tu no io tau so mo tatou ia le auanga le tapipi le pifia tama mamafa pifia kama popoko fa fia popoko ma kau mika i mengi o la ku anga va se fa fia popoko mika ka so e le fa yatu tasi ale nga va ale e take di e committee o le tangata na le lei ma fa maoni lo na fainga o le ploketila e lo fesiliatu pe fia ni o failonga e lo fesiliatu pe la investigação sa iai e lo fesiliatu pe sa te telefono ia Israel ma equito e lo fesiliatu pe na te telefono i ngauta mangatai io lei e le se fesilifa pe na fa tua pauan mele vatu au mai o nga va e maunu watu oi pe na fa pe i lo fa tino ina io o le tolu fa te usanga te wai tu sila lau tu iai ia tonu ia ngala po kala me te tu fetu na iai okay la e saola e o te alu te isi application lau iai o fai longa ma lau iai universite ma lau iai la foto vai ana mata o le me to filosofi lo le ia se fu e luma fu e tua po fea le mele la fo mene maunu le no it's a live bait o le maunu le mele lau tiro ia ia me fa to ia va o so tu le pa fa matalan te telefono le Commonwealth fa matalan te telefono le langi fa matalan i ka ingoi me o tanga matua ele hese fitu tu nai me nai lo man me tanga te vai le merto fa le se me se ola fitu nai ma fua te tau ia la o so fa matalan te telefono le ma ele o le mena o lo sa ilia sai li pena fa fe o era tanga mua ele fa maoni il proketi na fa ia tu ta ia e fai le fono fa vai le lua se la wafi ai o so foi family te tela você fala é lo tu fa e te fai lo fa fio poto ai ana le leile so le lo ia sili le fa tau tei o ta pule na fa to no to va tu o to ta fir tu per tu mal ana le leile lo ia sili e le yunga na lo fioma na usunga yo la usunga li tu le pa
le fu ai for la mana na fai lau su New Zealand i New Zealand e fai me lau su nei ya te lo kau sioki il kolila i le su ma tu ni i ele yo ai mo mala ka kolila nga me tu le su ma tu ni ya mana ya ira yo yo fai an i New Zealand lau mena na te fai au sari e te le fai mai nei yo e ai atu ai o e pua ni tera mo ia le fai atu ya joy ya orina o le lei ma fau na vai o vela ia sa mo mele no fai atu la tala no tala no na pe mai tala tusi ele ai se me fou la lo la le se me vai nem tala fa ve fea fa mai tu spa ia ni tala ele ai se me fou la lo la fa fea fa ile kala fa yo fa fea fa ile tu tala ele se me fou ale se mau me fou lo so tua o so ta ver fou e vai tu lo nepa vai le me fou ane fa me tu spa ele se me fou fa pena uma lo so fu mo tatu ola le ai yo o niu se fetu le ni mai tatu te feita wina o me fou o tai ai da fa longo na ve vestiere tu silea ma pe e fai ma me fou wane le tulanga le wei wa fai ma me tuai wa fai ma me tuai ana lava fou ia te utou ia ya fu la na vai ala no fatu fou ia te utou o le tō wōma o tō pepese ma tau langi o tō anga wha a lea o onga. E nei lo e tō vai tele. Vai. Ioe. Matua vai au vai. Na sau o le whaalinga o tō feita o tō whaamawarulunga lafo tala i le whainga malo. Whaamatala mai i lunga o penga te whailangi o tō anga wha. Pa malau mai anga ba lea fa malau mai anga ba le ai e masisi e no fo e mafiki se mafo sori se o lesu e mai tatu e tu se apply le o lesu e mai tatu e wala no fatu vela e o le vave i me o me tangata poto e fa pena o tangata poto e fa pena la na fau tanga e le o le fa no tua o paoso o le whaanu maina le meso. E te paolo mai oso. Whaanu maina oi. I oi. E whaanu maina oi i le pā mai oso. I e manei fotele le mai. Tupe fau. Mele te whatu i ese mafau fauma. O tupe fau. E le o le tupe. E le o le tupe fau. O awala e fou. Ioe, o awala fou e mau mai le tupe. Ia, ore nā. Ale winga la nene, no apa i le tusi, wha aururi le tusi pa ia. Ina te langa isia. Pa wale tusi e sao ma moni la natua la. Le se me fou. I lalo le la. Tasi le me fou. Na o le tangata wa ia ke riso le ola. Ia na tangole e baba i mea ia tu lai mai temi nei. Tangole te tutiro ia. Ioe. O mea ia au mai. Leo o lua nei aso o tala no mai le li parmia. Tō te wha ai ia le mai o whainga i mau whaitionga le sau. Ai maa liela. Ai tango whaitau whapasene. Tō la itia i la tō olo whaia le ngā ruenga tau whaleanga. A o le tele o pasene masalo le vale se fulu le vesu pasene o Samoa e lango ina le fionga i le lipania io le olu aso le fu amatana i va talinga mangutu e tau tatala i le mtau aisia le na foi e tau te langa mai lota tu to foi langa pita tu le pa me le ai ngore pa mai ai ele taimi e maui ai le tafenga lensa pena umano so fu amor ola sa mor tala moni le faiato e fa pena uma lava lo tatu so fu amor ola
pa me lo sina me fo le tau fai langa ia wa pa le fo sa pa le mia le ma le fo sa le malo fai men malo ya ma fai men ngo fo le lalo maso au fu e luma ma fu e ko si me ka ko yo ai don't fa no mo pa so wa na poverty ai ba ni manu de poverty ai fai fe au ma ma de poverty a fa pela le poverty le te tuli e te va ai lai ai ta mo e ale me ola ma fai le fe au te vai la e tua i ona a langa vai e tua e olo so le siu siu yo e ale fa pe mo poverty o tio speciale le savai yo na ele fai le te tala noa le ngangana e fai ngo fie ona manino e mta upu te tala noa ia i so le mafofau o la ngangana le talu fitu le valu tau sanga talu mta no atu le tangata ni tau tala ila na mta yo fa pena umara me mo tangata fa pe winga yo te pia winga yo le povi e fai tuare fe au tala loa to le wala yo ma sava uma tua ia ona tua e sa pe se tala e sa yo e fa pena uma winga o to inga tangata ni fie o le mia o to ia le autostala o launga ruenga is to report not to create, to report news, not to create news. Mina len tu professional. O to wa vai presidente ne tu. Ma lo ele que ai meio o news. Ele que ma lo yo e. Olha. Wa atone le lua aso tanu fa mele. Si pe o tinga o talinga tala no ia. Pe o me foi dele. E to fuara tangata malona opinion. Se mau opinions ole ai fesidi le leia o ia te oi. O le me mau mai la opinion ke alu e ke fa leanga i le malo. E mau mai se sua pe mau wai se sapelu pe mau wai se wil pai lo fai o ko ainga sam. Yo. La ko pa ko ko against the government of Samoa. Ako ke le lango me o le manui ai o tu malo. Manguia o mai ko ainga ma ko ngu me fa pena. Nga o ya nga ke sanga vale pe ya mo poviki o pispisi. Nga sava fa pena me. Yo. Ko songa kalangoa le mafau lunga o social media. Faali mai la ka mai o lea kasi se ari ko fai kawai lava fai tawai lava e mo nga. O le faali nga fo siona fo iloa. O le fainga sa o me ke kilo sa o po fea le aunga au te o le mea o lo fita noe le malo. O le malo. O la tau e lufia le lumanai ma le manuia. O le tamao a inga o le atunu. O la tau o le pale mene la tau te li poina upu. Yo o le tatu tau te tilo la. Ile au te lenga. O mea e manui ai le atunu. Ua lo fai tau tulu tangata te ita ili pale mia. Na sau le e tau fai e lango i e tangata. Nga me se ua me e na te fai. Yo Yo si mea tatou e fai fo e fua i luma fua i tua. E ua le tatou ke whaalonga kua e se le mena te langolangoina. E ua whaalonga manela lau tala le whai. O lale mawhauwhonga o tule e pale i sailele. Lale mona mawhauwhonga e nofo en whaamalau mai o anga vaa e fia. A lepe o challenge atu le malo. E wala. Kilo le lei i le mele o te tala noa tuai. Whape o le mele take de le application. Se vai pen fa pe i le fainga o le lua tolu tau sanga. Talu ona fai le fono fa vai aro tu malo. Tu le fono fa vai ai oso lau mai e sa te tei fono le lalang. O a me fai mai le lalang e mai fua i fai de mele. O kokat kongu lau ko e se ale me
Kwa vai ya. Ia le lau avatu ni malo ki ange vai pe na fingo o ai afua la ia tu le pala mo tala ia na mea. E tasi ne tangata a fa pe o te sau fa i kongi fa for application. E sea na mua vevete tu le pala miola le fa maoni i fainga fa vai o polo kitile. Kalea. Si fila. O ia ta mua na ia so safa le mele. Ole. Alu ese me fainga fa vai. A vatu ele lua se la wafe. E a mata fai ele fale. E sa mo na mafofo me ele matu tu malo ele. Oi. Na lo le tu fatupe. A o ina tonu ale take dia ia ngava. O ngava. Nga e fa maongi le fainga pe. Ia nga e kongi fa for application. A wisa ke sa fa i ko kongi nga. Asi e la kula si ka fa sanga. Yo. Nga. Sele. Ia lenga. Esa. Ai feo sofi me maisi au fa sala lau ie lango le me valea le fainge. Sele. Tarsia. Io. E poi far tante fa no me sa o le point o ki kan mo. E mi milo esa. Langa fa natural le langa. A eita ia tia. E uma mea fa nai o e te ita e o mai fa ba ame. E se langa fa natural na. O te fiua pe tu 8 miliona e ke ngā pe kua 1 miliona. E ngang kua miliona e kam fai su e se si awale koe ui mero wika kele. Langa fa pengana winga. A eita e tangata. E whainga le leo la langi ke kai. Me whainga fa penga koe ngana kule. Mea na ua lei loa i to ina na lo na ita tele i le pale ni o le atilo. O lei loa kama lo le nganga. Ioe. O lei loa e fiu e kau whain mailanga ioe. E le whain mai nge ialan tala le kilipile na la fomana tata i tia. O au te lewa ai i le tangata. Ai o te wa ai i le tomai. La i le tangata. O te wa ai. Eu ko fau kala o ko se pepelo au inga ese. O fia ni mele le fai la u le maritua. Ai de ka ia vai. Ale la o so me mangi kala ko fala ka fa pe. Ka ingo e sole. Ka ingo e. Yo. O tangata ia si fasitala ale la u le maritua. O le la u le maritua fai tala le. Yo. O ia sau mai le universite o sasina. E pa i mortangata e lo loto di tofa. E le whapeo le asau le lau le maritoa mea o usa u i le universite au kilani. A mea o usa u i le universite le ai. O le tangata e lo loto di tofa. E whapeo nalang talanoa. Tau whaapiti le talanoa. But in the real life, na o ina le lei. Ioe. A onga maurulunga. Ai mese le a onga a matua. E lile a onga. Ai le whapela o le asau ma whapea mai. Samoa, no enroll le Auckland University peitai o wale mwhaina ma. O tangata nei. Ko le loa po whemea mai malatu. Ai koe o mai ato e fia whamatala lato. Bragging. Ia. Ia brag ia la tūlanga le tono par mene. Ai brag atu e mai lau whasara lau ia. Ioi. Brag atu e ma whalo sa ia. Ioi. Te musu te brag atu lo o langa. Mene alai. Au tō whalo mai au tala noa back in the day. When I was young. Na o mea malia o te tango e whamatala. Ioi. Ma mea fui pi te wharamia o ngaonga i tu tono o matu ainga e te whasana whaini mea onga. Tania.
a o ni no tango tala me fa mati e ro matu ai o lo ma faula se tu le pero ina fa ye na io wale te le ma faula o mai fula nei satanga luenga na fai le community LA nei me si la fi o ma te ta tai io te le nganai palasia e meta o kalesia palasia e meta community meta o le mai o malo nei mana mera ta alo nei eleni mea e tati to e nofo ma to e fa mata let somebody else talk highly about you not you yourself penan meta o tanga o ina lele mena Samoa e oro te miola por kala me in the very beginning no tu fa longo lea o tala taimi o lo tala titi o mea no ta involve ai ele ni tu pero ta ainga ala afsilia ele matonu ile tu langa fo le matu ainga iona ele feno sa unga I o pai atu ia mea matu ainga no mela ma tonu sa mo ile amara io mea nei lo ai tangata ele to fa tu fa longo me fene te le tai o sa o bracket ni mea io au ka uofa o ni tangata soli tua uofa o nonofo ero lua ua ita tele no fom fa matala mai lona lo ia lona fa lona lo ia o fere mena su e ai o fere a ona o ngai au oi ka fe sole lena aua let somebody else e ili pu mo oi ngari sanga sa so ili le pu e vivi ai oi au ti tono fa o me to vivi oi wa meso so na o le poverty o pisi a savai siu ele septa la le fayat I'm talking about nature of things so se poverty te mata apa pe na on faya poverty apa le no fam kala tu o la unga duenga na fayo la chichi o wa we sui poverty matu ai sui matu so fanua fa fanga matu poa temi o lo temi tala vola lo temi le chichi ke le ese mai malili o lo wai io lena fai popo fai manga o mea uma le ese fe au wa au fusila ne ya te ele fa mai la le wingo le upu le au talu la le temi apply ele upu le o le au talu o fe fo le upu temi fa ngai upu le o le au talu nala afisina nei to tela ta tele mano sia nanga they didn't go through this ila tele yui li toinga lifestyle ya na ui ta tele to tala o te mala malama le lei upu matala o le ngana io ale te fa no ni fa mai si le upu au talu se foi upu e tu asi se io na mai nei tatu atunu tala noa nei fo nei matu community nei tala no me tangata fa pe o ia sa tau tu ile a mare tau tu e fia halu te fa yatu o tele inofo ise no fuanga fa tau le al matunu langa isia o fa tau le a ele tele ma fa ia lo le a onga e tele yo la ye mele a se upu lo tau tu i lo ainga i lo le tisi so se fe au ne se fe au ele pa i en tanga tale to kala yo tu o mai le tu fe mi o tu ta mi tur town tu te ai men marketi shame on you yo nga e o mortanga ta o so na la lafo o ai yo le lai ina tu sanga o ma vai same case mele ile por kalamia tu ina tu le pa fule le ta o le afula na por kalamia le sai lu no le TV o ngalo so no mantua neia la fule por kalamia fule le tu le pa le na fa a pa le mia so
e se whamanatu mai si sipo kalamena. Le afu i si ua ngalo ia te au sungu manatu ia se le por kalamisa de. O le mga lau tala. Ia, partai. Taimus, se uso. O le itu la mat palemia. Itu la mat palemia. Na tuli e to ina le leisi fo i tangata whaasala lau ale vanga fo ale radio polinsia. Le tio polinsia. E vanga le portalo fa FM le vanga le FM. Na tuli e tangata rea. Tuli e tuli e pa mai lana por kalame lea. Le tu stala mai le vanga lea. Na pau ala le mea na fai e tuli e pa. E sa o ene e to o mai i lau por kalame lea. Itu la mar palemia. And for na maisi mea. Exactly the same thing with this. I say vai o to pe o tau failanga le ai ngole to te tau failanga i lunga matusi o to lima i palemia. Ala na fai foi tu lepa. Na fai foi tu lepa. Na fai foi tu lepa mele. O ngalo ia tau i ngo seri i tu stala. Ale le tio polinsia. Yo, tu sa tu e fasiri ele fifi e tuli. Yo. Lena. Ala ku ka failanga ngi ku ese ku fia ka mai so le fali mai le opinion le fali mai le opinion le telo. Se ku ka fia lu fa ka ele so. Mo ia e te vai tu ia fa sa mo mai o upu ngana a fena nui mai foi ka fio lai so. O le mea ta o le uma leo langa i le o stofai pule. O le uma leo langa i longa o isi ngā luanga le leo whainga luanga. O le uma leo langa i le o stofi minista. E vai na le loko leanga o le seri le malau lau whai mesi longa sui meo so mele lafka pari mia lau le marito. I wangi. Ke o for sanga o so i lunga. Ua ka kau ngā lue lafi lilo i se mea. Manga ngai whela uar koe ali i lunga. Ioi. Uar koe ali i lunga mani makanga. Ia ngā whainga ko mai ngepe o ko ngikanga ka vavalo le pale mia o lea kamari o lea ku. Wala. O ko uisi povi, ioi. Ki o pisi le o langi. O le mele maua le povi ki o pisi o le savo le siusi. Ele se upuleanga. Aua foi tu te fia mi o tonu tu whapeo lea mana, no. Langa o le natura i o le soifanga. Sa whai o povi. Ioi. Ele ia la sa pa povi ana le mo matu ainga. 5, 6 povi no noa i le maia. E sui mai lea la au sui atu o lea la au sui atu. Avi o i le whanua whanua le ainga. Ioi. Wai siata ngā ruenga sa whai. Siata ngā ruenga whai. A motu le povi ta te alu e su e whasoro ato i nu tu tua oi. Su e la malava su e fusi. A whanau le pua a ta te alu e su e me o whanau wai whai tau le tolo ai. I le lo matua na si matua ai. Le matua e ta mai sa whai a onga. Whai a onga. I lo matua ai. Lo matua lea. A sau whai nei. Pawhanga ia matupua. Wa fo i se matua ai ngai rete. A whapene o le tino whodom kukana tu me i lalo pito e whawhanga i poa. O le ala e batu i o tatalinga, whapea taita, o le a ka kiroku. So o le kalango i poa. Mai. Ka mai kai. Nga e sau fo i ana tu so le whaide au matua. Ka mai kai. Nga e sau fo i ana nafi au mai to a 5. Ane ua sau ngai o whelesi. Ioi. E sere malie e malie fo le leta. Ia ona pe o masani e o tatalinga. Ioi. O kara ku foi do kai. E fa pe nga foi da ka mesi kai. E ele te mi foi le pe tateata mata stifanga o taru
o talu yuta. Io se tam fai e fa matala me ti fan e mo talu ta te toe tala no ata ita ita. Wingan tatu o mai ai, au tatu la tai, au tangata ia. Soro kanga o makukua. O ka ngaka ua makukua. Io Tele yo aricors no fai tauai. Aricors fai tauai. E alua i le winga o melea. O i latou e langorangoina le mafofonga o le parimia. O i latou e go against i le parimia. O i latou fo le pe foringa e tu o ngā tonu io e. O te ata iai. E hala ona o ata iai. E sero fie le mele o mea le natura. Ma mea tatu whananau me tatu. Tau te oro le mena. E whamatala uma ina le mea leina e li lifa i lei tū. E li lifa i lei tū. E li lifa i lei tū. E le mwhaintatu e se mare me furele. E iai so o tanga. Tanga natura mena. E ene mena tu puelo ita i o e sau i. E ene mena e te i e alu o. And that's our nature. O mea tatu whananau ma tatou. Ia. Lea ua. Angai mai le tatou. O foi me pa angore ni yaso. Ni le si. Ia. Patalo fatu. I lauto fa ma fanua. Ma lore soifua. Ma lore. Ma nei el sei o le ni yaso. Ia. Tonu lefto a manava fe au mga luenga. Ia tonu asa tau fai tutulilo mai. Ia tapo kalame. Ia e faftai. Ma lore io tapenanga ia atun fu tapena mai inisi o mta upu ia o anga ia ta fatarno nesu ali ia mtaina foi ia batuia nei ia mano fatalo fa mai ia sa mo fa fonga ia ma ta mataile mata pu kalama fa lolo langona mai tula epa mana ia okay ia malo faftai ia ta tonu o mana e fatalo fam failo mai le mamalo le atunu ia na singa fa popo malo le folau malo le soifua manmia ia faia foi singa le anga le tawa matou le tae au ia le wato e langi le mai fatalo fatoi le mamalo tatou pa anga masani ai mai se ia tamam tina matutua te tono a inga te tono mau tanga se ngase ia o ai tanga matutua ia fa pe foi ia le mamalu o tatou a inga sa le vi tamama tina matutua maloloina ia e fa mai se foi ia fai se au mo latou fatua lo fa pe on ta waswina le vai o leola ia nganga o tatou tangata ia le mamalu o tatou paanga e mai se foi le to atelo i latou o lo mau mai le tatou fasalalaunga po tatou falawiloa i tono falefaigaluega ua o mai taua toʻatele nisi faimafailoa mai o latou le faigaluega ae faatagataga le telefoni le taimi e sauai pokalame ii mai loa ia ona ave lola i o le break ia malo ia paua le fautuaga nei e faapeo e galue ni masini ne te ua e afaiga lo soifua ia malo tula epa sa tuli mai ia nano taunuu magei hook up lola system malo ia faftai o nei o mesilia ba ia se si te o ticket ia pela vere ta vale ia po le ala vale mea ia e fai e sa ore tala le si io fai nei mea tatou mama i sa ore kana pekelo fai nei mea le munga laka ko mama ia le si fai mo manga fafanga ia malo faftai ia fu e fa pa i mai le tatou tunu ia ma ia foi nei avano o mai le tau ia tatuna sa ti munga na po manei le tae au sa ti munga a leo whaftai o pule alofa le tua o te step out mai loa i whafo tai leo i te
Awato o kakaimana ia le la ia. Le ise taimi po e taxi ai, o ia po e pasi e pe po e train. O le wala auro le upa sawa lo le ato le whale. Ia, mana ia, whaftai o le mesina ua taunu atu i le mauta fo i malawa, ia manatu le ata amtalia, ia ua fo i ia le tulituli matangau, ia a le atunu u le nei vaenga o le tātou tua mai au nanga. Ia mai se ta porkalam se ta upuina o manatu tati amatai. Se tula e pa o le mata upu le ua matua i ta u iai fo le hairdresser nei le tae au. Ai matu whiloa i ai manisi i le tae au. O le tala lava le tala noa ai. Whawhetai ua bēna le fionga le li pāle mia le sui o le Samoa Observer. Pēla mana ian tā ave loa ai le mta upu lea. Yeah. O le mai ta watu foi, wa sa i me foi ni fau ni a foi tua inga mani tima inga ta mai atu la epa. E aman tua foi. O ia lea, ele leile a fionga le li pāle mia. O le na sa o manino. Se fai pale Ioi. Very polite. Te tapu man, no. La ana a mai manino sa unoanga le fionga le li pāle mia. I mafua anga. A lai mele na tupu ina wa ia pēninga le sui o le Radio Polynesian in tausanga wama vai. Ioi. Le wai wana, na i wana ni watapu niele na ala leo. Ele tem fainto e whaai. Ai o le ngangana fo i o le wha o ngai tu la epa. Pe atala noa ai i le autustala. Ele o se ngangana wha alo. Tanga i le episode talu ai nei le na siringia. Ele sui lava leo le Observer, le tamaitai tala vau le sa siringia. Po la aso na manatu i le tūlanga o le manu Samoa. Pe ieiso na manatu e wha se tuanga. Oi, eva aila i le sau le fasini. Your stupid questions, you know. Ele o se ngana na te wha o ngaina. O tato whalongo ia. Tu la e pale na la lau le stupid o le tustala. Ai tato whalongo longo Samoa. E ngana whape ngale le afionga le li pale mie lau le mali e toa. E le mawhaina wana si ia whaapelo na leo ini tala. E tau tala ma le ava ma le whaaloalo. Le se senga na. But wa fuai foi. Wa tatau wai le a foi le ban. Mana tua. Le na mai le afionga le li pale mie. O le ele sa o le upuri. O le ban por suspende le tonu ape a whamatala. O le ufetau ino le ban a le mea ia o le suspend. Ia, le o na whamanino. O le suspend wa le na mai whapea se i fua se tapu se i se taimi. Ele whapea ele po pese nu. Ioi. Ia. O tātou Samoa, to a tele le au whai tō wha, wa tō loa le winga le nā upu le po pese nu E ele taimi o malama, ele taimi o malama, na whai leo le whetuunga inga la lea Ia, a mantua, pea e uia i nā mau mea uma. Ana mai manino le fionga le li pale mia le mafua anga o mea nei. Ai se mai se lava le taimi le nei le fionga le li pale mia. Le na vevesi ai fontanga, fo ia sa fai e fontanga ma foi ma le Minsta o malo a fatasi a New Zealand le vai fafo. Fa pea foi le konsula isala elu ia le na fel opua i ai fa pea e le tatauna fono le fionga le li pale mia fa inga official meeting wa umana fautu ina le expert. O le na fasiringi oi expert. Ia, le la eto e mai elo le tala. Le la na o le newspaper lava la le Observer na lato fasala laua mea ia. Wa fai le fasala launga ma whapea mai o le wawa ai ato sa vali ati tonu ia le CEO wale matanga bengal pale mia marka peneta. Whapea ia le CEO le vai fafo. O leo i tonu e fono ma le sui pale mia. Ia pangale le wa manino na wha manino lava e le CEO ia angafili. That never happened. Le foi confirm mai le fionga le sui pale mia. Le iesi tūlanga whapena.
Ala mele mo iai. E le ai se fato e senga. There's no apologies whatsoever al newspaper. I le te leo le afianga o le lato tau whaleanga, ma le ave o news se i le malu le atunu. Ia, e pe o le matu ia le nā. Le o le mwhaina tali, mai pe e le tali e po ia anga fili. Ina ua whamani anga fili, e le iai se, e le ai nothing whatsoever. E le iai se tali mai pe whape, ia au se whatu e senga foi. Le im se mea. Au lea la e tau nuu le li pāle mia i Samoa. Ai follow ai, wau te tonu na follow ai le ta vale le vaenga. Parani le na watu. E fōringa mai to o tele lava la tau na o. Pe e fōringa mai to o tele la tau na o. Wa le maua mai le ata o le ali initia le sa aluifo. So o ai mateine tala vou e to o lua. O le whaanoanoanga tu la epa. O le whaanoanoanga o tātou te mimita wha me mee i le tātou anganu. A towa ia tula i ofu o tala vou i no mai wha pe ana wha pe o na wheiloa i male fionga le li palimia. E te le alu wha pe nā mangi shorts. O le anganu wa ia Samoa. Whai le leile la e whetau i malon tūlanga. Whai le puletasi a leo ngā whai le ofto toso. E ti tiro la ia i sio wali intia le na whain sa wali i fwe. La ai wha malonga miti afu malonga o whai jeans. Well, he has no respect. Pe wa whai wha ta alo le intia lea. A le mea le matanga ai. O whea o iai le au Samoa i te tono newspaper. Yeah. O whea o iai tanga Samoa le i te tono newspaper. O le tau masalo mia foi la man fartua o le ona fartua ia te mai tai o murianga. Ia ne i te iwa mao luma se tala tu la epa. Ai o te iloa. E le iai le fartua i le ofisa. E le iai ia i le ofisa. Ona o ia o lo o whea ngai ma le ngase o le fionga ia sabea. Ai ta ilo iai ia o taimina. Le tūlanga nā le iai. Ia wo oila le tūlanga wa whai e te tusia inga to te leo. Wa le maua tu nei no usailia nel tae. Ai wa tusi le li i le intia le te tono le official observer. I le Pacific News. Wa ave i eilanga version. O aulalen, this is me personally, I responded. If I were you, ask that Mr. Jan or Chad, whatever his name, reveal the truth. Because this is where the bottom line will be. Ask him who wrote the article. I le fongo lenga ka unga fongo ia le fionga le CEO ma le fionga le sui palemia. And which is they fabricate the story. None le se fono fapenga na tupu. So if I were you, before you come on the platform, ma e accusing ale palemia Samoa, you go and do your research first. Leo tūranga le lei, le tūranga o le taumwhai au mai fafo, ia tunu fafo. Ioi. Mea tatu lava whaaloto I whale. Au I e tatu te loai. E alanga whapeane I mea uma. O vaenga I e lua. HRPP, my fast. O nai po whea lava me e whaane nefu solo I e tatu taranoa. E lua tangata o tangata malo, ma tangata whaia ina. O tangata whaia ina la. Le tua uma mea ia. E tau te tala noa foi mea na o tasia le va ai ai. Io o tangata whaia ina. Le wina ngā le tala tula epa. O ngā le fōringa mai la. Talo sia o whafonga me le fionga le li palemia. O na o lewa mai ta watu whapea wa iai ni a foi.
nia ia inga lo tamwhai a wā le media. Talo sia ia matua I wha iai ni tapu laa o toi ngā mea nei. O wa aila le sosopo le intia lea. O le watusi I fafo I le Pacific News. Matau iai langa story. Le lau te vai ato le article le Pacific News. They don't want to take side, but they want to know the truth. Well, this is what I said to him. If I were you, do your research. Fesilingia ia articles ia na tusi le Samoa Observer on tulanga le ia mesa yang. Sama faina tusi sa o mai lava le ngoa tangata e onga le article. Alal mele wa fai wa tusi o Samoa Observer editorial board. So obviously there's more than one person. What that way left up in ale lato editorial board. Lela of seeing ai. O le fo wasa wai to singa tamai to stala leo baba driva. Wa fesilingi ai fa mai ele healthy le fo lana fayati ai. If I were you, you should know better. You should know better le tulanga le tupula observer. Because lalimena lenga tuli ese on Samoa. O au me vale sa fai. O le to ai ngā fai tu stala lale iai fo I oi mena tutupu I nei Samoa, mena tutupu I 50. Lela inga telen fetuli nga I solo oi. Why? Because fabricate stories. Tau fa leanga. O le tulanga nga le watula I mai ai wa pei wa avele le fai unga le fionga le li palemia. Ma mea wa matua I langa ai fina ngalo. Le wheno uwhalongolongo atu o sau waile a mai e fo I se tasi fo I ken ai ono le mai Hawaii O lala e mai le manatu o ken e whapea. O the government without a media and so the media is without a government. A le me iai mea na e le manuia ia whaiba. E mana o mia le malo ia le media fai le exposure e manga o mia fo ia le media ia le malo e watu wai ia tala faina tu ia lato newspaper malato fasalaunga e maua ia lato tupe al melo tula I mai pe wa aves e monela sa noanga wa avea le faia ina popo o tula epa ai mantua fo ila o le loia le o Matthew Lemsio I o le fo ia te tono le ia ilona sau te tono newspaper pela wa ave ma mea ai man to foi e sa o ele manato tangata na faaria o ai se fesilingia o le fainga malo ai na tula I mai le taimi na susunu ina ai le Samoa Observer o fainga malo ai fainga malo tula epa Fainga malo le HRPP. Te loa te loa Tasi lea lape te lea iai o tu stala. Moni. Lewa ta ua le si tu stala lea. Lena ta ua neia. E le te tonu iai. O te le te tonu, tango po ila eva iri upuna e mawhaina survive the government without the media. I'm telling you. I Samoa lava I le si o manga o Samoa. E survive le tatou a malo Samoa without the media. Tang fora I e fika le mele utfetu ai. E moni sau noanga wa te o le tu langa lele. Ina. Sau tu lepa. Sau no mai. O te langa le wata ua so for tu stala le. Tua yo le triina na susinga. Langa e se foi tua o na tu susinga. Pe mai teu mafale me na mai nei. Ai alu tau at conclusion. Na tilo le po fina ya be ilo na finalo. I'm well aware of that tula epa. Ke le tu singa matala sa fai fo I whainga malo. Le ole autule te a mai a le whape mai. The government without the media and so is the media without the government. E tūlanga foi lai, wa a mai le tala lea, ona o lea sa pe sa langa le observer whapea,
o na o lātou wā very popular pe whaanga le wā. Atu langa na ia lela mai ia le tara le whapia le ai. Mai mantua, e le na se observer se nusi pepa I Samoa. They could be the one wa umi long service. But nowadays, we've got the Samoa Global News, we've got the Talamua, o lo o iai fo'i le 2AB, o lo iai le TV1, o lo iai fo'i le Savalia Samoa, ma tele o isi newspaper la iti lawa iai, le Radio Polynesian, o le fo'i wa iai la tau au nanga, to tele. O le siali inga le newspaper, le siali inga le kasi whananga newspaper, whiarolo mai fo'i le a fo'i. Ia le newspaper le inga o pio sio, lalinga o newspaper. Samoa News, le ngalo I kia ule ngolana. E tasile na newspaper o le matua mumu sai io lana fo'i whainga. O lo whano noanga la I le tūlanga le wawai atu iai. Nei whaanga nge wa esele sau wala observer le sa wai. Mana tua. Ole a foi whamalia atu le tina ta olong tuafa. Ia Angie, le fale tua o Lance. O Lance a pulu. O le comments lava a le tina sa whailunga social media I lana Facebook. Le wo a mai quote tu ulunga lato pepa. O le ale winga o le namia, o le tau whaaleanga. O le tau whaaleanga. E o fo I wheta nisin whai mai wa tau miele lato freedom of expression. O la lato mele whai a Angie. Wa tau miele na ia right I lunga o social media. Pule ia lan tala whai. A leo whapea fo I a mea la ni tua inga matu ia. Which is o la sila fia fo I tina. Langa I le tatau na o whapea I le mota o le palemia. Waiva ai ele fia pupule maso sofa. O fo ina fai atu lau tala. Se a waka ei mai ei fo linga I o wasili ele ngā. Ia mana tua le nga mai sa o le tala le palemia na mai. O lona fale is a private home. Yes, it's a residential home. Lako they invaded the privacy of the human trespassing, stalking. O mea uma e a fia tangata ia. E tau tala tu pena whapea o leo I le maota Samoa. Pena whapea o leo I ngā le maota Samoa. A le wo I longa residential place. E mawhai na o whapea o le a whaile. I le residential place le aol malo se tulo. I le mwhai. A le wo whapea le maota o le fionga le li palemia. Pe fallinga mai pe e ula le li fiti le O te tupa I ata tele io ese ma I le mele o ke challengeinga lava le mele o me tu singa ali lo ke na yono. I'm going to challenge that. Ile ese ke le kali inga o le mele without a government without media or media without the government. Samoa can survive without the media. I'm telling you. Moni lau sa nganga tu le epa, pe no fai atu. O le whalawi le palemia ia pe asau sa o live ale ia now with the modern technology nowadays. Ele tau whaelo whawhetai le fionga le li palemia o lea na te tau ngapa ia le autostala. Ai a live sa o mai le fionga le li palemia e pe on masa ia ngaia. There's no need for all the other newspapers and all that, which is mo iela lau sa noanga ke challenging ale. Ale na uta matua I lunga me na mai le sa noanga ken ai ono kasi nga kuskala makua malo. Yeah. Yes. I know he supports Fiame. Yeah, right. Malo mana ia. Ia Autai ai pela il mai le observer. O lela te siringi ele Samoa observer. O ka wo to o mai to te whaatonu ina le fionga le li palemia.
I Pe sao. o tau whatonua le fionga le li pale mia i ona tiu te whai. Ai, tu le fionga le li pale mia, e whai no na tiu te na wala wina ia le atunu. Ai, o tau e whai le tau mata whai oi, o le sa ili mai o news e whaala wilo, le mea la leo te whai atu ai. Wa atoa le vai aso o ve vesi le atunu. I le leanga o le awhale au nanga a le titi sao. O lea whapea, wa fiu tangata e lota lato credits e le mawhai. O whela i ele media, le o mene ta tauna tau whailoa ina ia lu i ina ele diti sao. Po o le ale tūlanga o ele lato au nanga mo le atunu. Mawhanua. Ia. Ta atia ia le titi sao ma isi mea nā. Ai le mawhaina se i o whaini loto mani ake o e su e au drug dealers. O i nā tonu e whai e le loto o la tau nei, pe apa pe fia sa ili masa ili. O su e po whetangata le mafua mai e drugs ma mea ia. Ai le ai ma se me pau ale o le mai bava, ai me ua pe mai lunga nā turola ia lea. Pamtara mai lea tunu. Au i le tau ka whaini loto e o whai ai. Mone lau sau noanga. Wai, le mwhaino e li poti mea nā. Wai, e se a, o lo o iai ni a lātou pāanga, o iai ni a lātou wō, o iai nisi o lātou e. Ia, le mwhaino mai e li poti. Le whaila wō mai le diti sao, le mta upu lea, ua ala langa le atunu, ua awhawhea ai ingi emergency. E le mawhaina vili se telefoni. O no lea, le lopa lalme le tupu. Nā le tinga ingo tangata e o te tongi tupe e tapa le diti sao i o te tongi o le upgrading o credit a tangata. E lo mawhaina low dia i a credit le tono te foni. O le la lafo mai le concern le tunu. A tupu ni pe fea pe awha pea o se mala whanātua. Whawhe whea na fso tai mātua ma whanau laiti a o onga. A le nei la no nofo la observa le o le mele te tau no mai whalau i loa mai whafo. Moni le lei mawhanu tele i o mea i o la wanga i tuu i o la to isu. A o lea lava tuli mtangau i a lea foi. Mo lea. Lea le whamoi, pau i o le mea mawai i a la to tupe o le malo. Ai so fesili atua mawhanu i ati oe. O lea tonua matawhai i al official parmia. E ese vanga matawhai i la to te tamwhai ai e tali atu i mene i mo le puipuia o le taitai o le atu. E se vai whapenaro latu o latu tiu. O le taimile nei. Ua tatau ai o mantua o le afo le Attorney General e lalo le portfolio le fionga le li pale mia. Ua tatau le taimile nei. Ona titiro lato le tūlanga o le wha maluina ma le tūlanga o le malu puipuia o le fionga le li pale mia. Wa atu o te situ e le ai ma se fe au a le observer po ai pule le fionga le li pale mia. Tauna tatu whawhetai. Tatu whawhetai i le loto mawalalo le fionga le li pale mia. Le tu awanoa mai ai. Tu umai i a lato folasanga whaile whalau i loa mala autostala i aso wharai le uma. Tauna whawhetai e la i nā. Wale lava i e la i nā. A le wale mwhaia, wa pea wa manatu i lava le intia le na te amaya, wa manatu i o ia wha pea, he has the power to do it. Wha whetai ele i whasingina se tangata anu Samoa. Sorry. Ia, te i tatu... E ala fwyn whapenare intia tupa. E ala fwyn whapena, o tangata Samoa rai tu tono o pepa. Ne winga tō nuana lau tala len whai atu. I le tūlanga la leo le dress code. Yeah. A o whea o iai tangata Samoa lo i tu tono newspaper. O ai le whaatono newspaper le te minei. O ai le director le. A wapea o le intia lea. O i wa run le intia lea. Do fia i tōna le whesiringi ai nei. Ano whanga titilo iai. Ia,
le li o fai malo, Matthew Lemsio. Ia, ia. Ole, o le anganu a tātou, a e alu le coat, e te alu moso o fua jeans, le ai, e whailo i e whaitanga me pena. A le alu tūlanga le tūla i mai e le intia lea. La ama le jeans man mi tiafu as if na te le kea, na te le whamamaluina le tātawanga nuu, ma le tātawanga i whanua. Oi le ai o loto ti ngā ai, because, you know, who are you e ke sau ke disrespect I leaders o le mātou atu nua. Nā, komua. A whai e te le fia whaia. Toi fo I intia. Toi fo I intia, o te sau nga pe te ea whai. Pe te wha tau emu le mātou anga nuu ma ai mai se ia tai o le atu nuu. Se intia po se intia fiti. Ta ilo e who wants to know. Ia, a whai ke loa la se. Peia se intia I le whaiu. Okay. Wa te longo fia ia whaiu last name o intia fiti. E tau ia anga spelanga whaanga nge wha ai o le whaiu le amai o le ngole amai sao being changed. O le mea pule le tupa I te kau kanga ko kako kungu kanga kai e lau ke lango ina le observa. Te tau no lato tilo. O tangata le aro lofane I le atunu. O manga o ia sa o le mea tangata le e whaia ina. Ia whaia ina ta tilo ni le nature mea ka kirkilo e sa o kakanangoa. E lua me o tangata whaia ina. Ma tangata malo. O tangata whaia ina le tua o ma me I tam whaia e whaaleanga tangata manumano. O le fau malo. Fau malo. Yes. Fau malo. E oi. Vato ala tala le tula e pa le tinga lava lo loto le intia le nei very disrespectful. Yeah. O te ofu fo ia tangata Samoa le ye tono le observer. Do you allow him to come and disrespect la wanganu? How low can it be? Le la fatu lo fatu tainga. Le matanga le tono le officer le komisina Australia. Ma komisina New Zealand. Tama I tai ma li I o lo ngā lulua I te tonu I nā. E whai pule tasi e pālangi nei. Whai I e whaitanga a li. Whai ofu pule tasi e tina. So how can this Tom, Dick and Harry Indian, how come he can't even do the same? Respect. Wawai ofisa nei. Lato te whaaloalo ngia le anga nuu wha Samoa. Wai o lato la e ofu. So o se mea te lato e o mai whai pule tasia a le tupata mai tai. A o ali, e o malato I e whaitanga pālangi. O le teimi a mopanu, e o fo ia I tangata whaingarunga le malo, immigration. Kilo I vaenga umaia pe o kūranga, le leo nga pepe mamalanga atu. Po iangi pe mika whaingaruanga. Po le angi me uma whapena, awa ao I whaia e sua koe lea ai. E penalize ia manuspepa le ula tu whaingaruanga le iliko. Wa le whapea mai, e to lua li intia, o le sila whapea, o ia e sa mai Betania I London, le la te whaia le news at BBC, who gives a rat's ass about it? We don't give a hoot. Pe te whapea mai, e te whai news I tono le palace a le tupu. When you come to Samoa, no. E te le sawa mai lau preference. You abide the law of the country o le tenga lue ai, o le e te nofo ai. Le si mea pa I e tatala noa o tai I e ranga I. O le au whai ari kōsia so te whaitau uti. Ta ino iei. Mo le whaali o the opinions. Well. E mela te whawhetai ai. A watuli tōnu lava le mawhine le nei. Ia mantona wha lalo I le fionga ale palemia. Ia o leo wa a mai oi o sui o le observer e te le iai le taimi mua. E le oi loa le fionga le li palemia. Lana whai live le whai mai lungo le ala leo a le unupo o ai mamoe le mai Australia. Le sau ai lunga inala na tau whai le fionga le li palemia.
Le lile. Tamai tai le na whaatulai. Oi, ia. Se o ta fia tasi le na. Watala feu ngai o whaatulai. I na o ta ataro ta vai atu o tulai. Ai esele to na mana ia o le whaongaina o le tū maleanga. E whai atu i ei tulai. E le ai ma se vevesi o se awala sili o na whai ngofia aisea. So le a o te whai atu le tala na the government of Samoa can survive without the media. O le tala tonu ane na. Ele pepelo na tala tulepa. Yes. Ai le whailanga o ku malako media whape whalangulango atu e mo i alea mai o le third party o le me kau third pillar o me kau democracy. Ai le whaina amatua atu le wha lupengana e ta alo i e whaongai me se. Sorry. Ia, sono i tua. Ia, peo le tūlangana e la ngona ele ti ngā le loto. Wa ia whatata inga atunu i nei New Zealand. O nei New Zealand, o lea for you have to acknowledge the tangata whenua. Yeah. Which is o tangata anu o Māori. Which is o ngay the tangata whenuas, the Pākehas, the PIs, and other ethnic groups. O tātou, o loo numera tolu, i le tua whaingo tangata anu o te tono New Zealand. Which is, i lalo la le treaty, e tātou te acknowledging tangata o le whanua. Ai o whai lai sa, i au stadi, e whape nā foi. Whape nā whai lai sa mua. E le whape latu tangata anu ese. Nā latu la ia fiti pute tangata anu o Samoa. Olo ia pēr tūlangana na e sau noa. O ila i le taimi, wafo i o le taimi o le atua, o le taimi sa o le nā. Sa ili ai lopo i eni pe mita no fuai ma whai ngā luenga i Samoa nei tangata. Ia, tili. Ia, male official pandemia. They need to step up. Tatu te tiro whapena whai ani tusi ave e foi tautau whiowhia la winga le whetau i e whainanga o taitai o le atunu. Ia mantua foi la. E moni o le ofisa le whionga le li pandemia. Ia o le taimi le nei wa o ia la le o le whaululunga o le mtanga luenga le ofisa o le pandemia ma le kapeneta. Ia o tatau na whaini whainga whamai e lima taitai nai la le to inga le mafau le amai i to inga newspaper whapea. Lau mai tau watu whapea ele i to e taliwi i whanua le whionga le li pandemia. Peia sa i se lato funtanga ma le whionga le sui palemia ia i le mai aso taluai. Wa matano mai se tau tu fatasia ia se angavatau po ni vaenga e ilo ina ai le tūlanga lea whainga whaamai mo le autu stala. Mana ia? Mo te tali tonu tula epa. Te le atato te tala no ai pea. O le taimi o le atua e ese ma le taimi o tangata Mo lewa na tupu nei mea. Lewa na tupu. Lewa na tupu mea nei tu stala ma. Aina iai la se afoi. Se taunu unga le lei. A le lau whaftai, le watu lai mai le nei taimi. A le watu lai mai le whionga le li pale mia e a mata mea tuuni ni whainga whaamai e whai ai. O lewa na tauna na whai e whainga malo o mamai. Ai le mwhai. Ona o lea, sa whanga se le lima u a mea leo tula epa. I whai umai mea. O le se ngana al whainga malo ia na umatu nei. Ma le whainga malo leo tula i mai nei. Leo tatu tanga i ele whionga na li palemia. O le awa fata ma le ngana na te whaonga inga. E matua i vala ma le ngana e whaonga e tula epa mai lātou. Ia, o le tau, mana tua fo i e masani antara no tula e pale upulea. Le ufa tuspai, o te malo ata utala mai nei fo tuspai o tua whiwhi au tala ia.
Masanya tala o pule o le mea sa o sa tatau fai ai te le fai. Ule anga sala le. Le fala o fai e pale mia le mea o tatau na fai. Ana fo e se langa tong na fai mai. Utali no. Ya. O fia la va o te lo ya we. O ia. E o tu vai aso le mafanua. O le to tano fo ni si o tuai mta pule. A o le mea faftai le tu o fai. A wana tu ua e alua ia whape sa o loto ele observa le tu tono Samoa. E whaftai le li he has guts. Whai mele. I don't see it that he's got the guts to lepa. I see it all the tai e moni le alofa e whaafile mula tunu. Wa tauna whai se whai unga i ele mea and he's willingly to do it. O le toi ngā tai e alofa le, e moni le alofa i a Samoa. Wa ana whaapea mai e whaatalinga tuli la mai ai. O le alan le sime o le aadia e mai ai. O le aadia e mai eni fevesia inga e tātou te lefia wa aia. A te whaafitai e la le fionga le li panemia. E le o tuu tala loa ina. Wai loa loa i e whaafita uli. Ua tatau lona whaise whai unga. And warrants an issue that needs to be resolved. Ai whaafitai la. Lea whai ma o inga. E le whaapewhala na le observer. O se tātou a lalo le nā. E le au whai tu stala uma. E le na le observer. Ai e lato mana tua. O lea wa amata mea le observer. O ai la se toe na te toe whai a whai le tūlanga le o le tau whaaleanga. Ave news pepelo whaaleanga i nai le au whai ngā luanga. Ai maise. O le au whai ngā luanga le fionga le li pāle mia. Well, e te loko la o e mawhanua. I prefer somebody e sauka o sa o mali menga ke lango iai. Kai pewe, e moi foi au le observer. Alanga ua kou way too far le alvo le observer. Ngai lola le sau le whapea mai tūro ngātu tonu ping. Ai lafi mai kua. E o foi le li le whai news mai Samoa. Mo ia le tara le whai atu. E o le li le pe o ia le mastermind ia mai le na tau mai e role i le mele ua tua i ai le Palestine. Le ua whapea le tele o tata ia o le ame ua ngungu le Palestine o le Charles. Se whai mai la soufni ngalo i vanga. O tūlanga ne iai. Le me la tua i eri e leo se whawhita uli a le Charles ma le whainga malo po le palemia, po le vaenga le official palemia. O le mata upua ia. Ngā o ale observer, knowing very well o mea pepelo lato news ia na whaasala lau. That has got nothing to do with le Jaws or le sunga tamai tai Palestine ia langi ki Soma. That's their problem. They need to sort it out. Yeah, e te tonu se te milata mai ia o na whatu a release mai pula ia leo se tala le Jaws la tu ia. Male la tu baba ya tu la epa mantua tu la epa au fa fonga mai fo ia le committee le executive ale Jaws e leise me la tu ia ma mangingi ai le papala ile Jaws wa leva na tu wa lalo ma other warnings ile observer tu sai ma la tu fa sala launga e leo se me fo nei la wa leva ala me na yai pe fiti pute ai la le observer ai mai ia wata tele le observer ale intia le o ia le faini ia la me lo tu lai mai nei ia la wa la ve ai la le mo fanua a sila por kala me rio tipi o tanga vaiana mai nei setembro tai o le oli nei ele o news al fata noanga malele Samoa. Na mana la na tala noa. Ai sauro whapela na tala. Sa ta tau ai le li pale. Mia na ui ala o mea. Fesili o ala o mea. Sa ta tau o na fesili mua i le Palestine o le Charles mo fesili ngia ia i la tau whafoin. Mai ne la utano ne la tali to ngā mele. Pea ngā ko kuai o le mga whai meseia le feskonga.
O te whaanuaina lau tala natu la epa. Au whaafonga mai foi la tipi au tanga vaia. Ese le vave o le tau ewa. O le mta upu ma whaapea mai sa ta tau le fionga le li pale mia. O whela sa ele tiosa ma o tau nai to tono le executive. Wa lewa na tau whalongolongo tu alanga le fionga le li pale mia. I le mele nei o le whai o news te telo. Peifo na moli maule sa unoanga le fionga le li pale mia. E le whaia le whainga palota. Le na wala au umatuai tai o pati. Wala au fia me, wala au tula epa, wala au. Na o le la au li al mali e toa na o atu. La la mena whai. Na pau watu walalo le fionga le li pale mia. Ia moni ma wha maoni mea tau te li potia. Ona ole a. O tau lea, o le tau au nanga. Le wha afufonga sa mua. Ia avele mea moni. La, oi Natali, oi sa whai matai mai ole Jaws. Tipi au tanga vaia. So don't be a two-faced person. Because, you know, you say things when it suits you. Aolo le teimi e fo e lunga la loai, na tau alo solo la ia tusi lima. Wale mana whai le observer le ngadwenga le nei o le seseo whamtalanga e tu i lunga. A whaila na tau whaafafonga a male tu walalo le fionga le li pale mia. Ia moni mwha maoni mea tau te a maia le atunu. La mena le tutu waila o tau le executive la le ale Jaws. Alu le tau sa vali. Wala au le observer. O le al mele tu la imai. Le don't bring it out as if wako point. A mea olo o yaini lape le fionga le li pale mia. Yeah, o le mena leo maua. O le mena o mauwhai mei. Ana le leile la tu foi asosi. Ele o pan mien melea. Ele o pan mien mele pe ana le leile la tu asosi. Langa o la tu faufotua le si media ma so va di mea ka konga la ka fale kong. Ma aile ko mele ka fa o mai fa tu ese langa le a o le fai ke o so mai pan mien mele. Ya fale kong umai ka ko. But then kikiro tu la epa. O le whai ala tau whono vai aso te tasi talentu lai mer whai ngā malo. Ele ini whono tanga le Jaws. E la tau te tala noa i naini mata upula o le ofa le tonu mai i le arena la lea o le autustala o au. Le ini whono tanga le Jaws whapea mai ia o le wali patia mai le observer, o le wali patia mai le tala mua, wali patia mai le Radio Foundation. Ina ia tau i loa ima ave le whautuanga e tatau na ave. So, vavela le tau o mai e tusi lima whapea ua lape le fionga a le li pale mia. O whela o iele au nanga le Jaws. O sa o mawha maoni le whainga o le lato au nanga. Manega. Ta osa mai le mele mawhanua. Ta ua fo e pare mia. Le 1.5 million sile nga whaanganga mo le forensic audit. Ale mau ai fo i le sunga le li pare mia. So le langa involve ai fo i o ki kasamo. Actually. Manua e a mai ele mta upu lea. Mana tua fo i lea tata la north wa lewa nei 5 o le whainga malo tausi le tato forensic auditing. Yes. Lewa nei a lato ai le i whaia le Chocom. O lea me o iai. Ngā lilo le ele whainga malo tausi. A le ale mela le wani ai mai ai. Ala le mele sa ngā lilo ai. Ua muli. La me wa involve ai ia tato o ki ka Samoa. Ele o iai se mea iai se involvement alo i o ki ka Samoa. E na o le company le fafo le na mai ai. O le mea ela le sa malanga mai ai ia lau timu ia maaru masau. Ona o le whainga o nei ala tua ia na whai. Ia whaftai. Le tio awhai mai po le ale mea la atoe alwai tupe o kika manaa mau mea. Le ai, e tu lo wale le whafonga anga sa mua e maise le whai ngā malo le fionga ne li pan mea. E le vā le whai ngā malo le utulai mai. Wa te le mea corrupt. La atou e sili le fia matalia la atou ia o se mata mistake.
ona e o lātou sa ili le amio tonu, sa ili me moni. Ua e o le afoi. Ua e o le awala papa le ai. Pape se fulu su familiona fa ye ngar fa kilomika le. Era se awala papa. Ele se awala papa o le awala. Oi o le awala. O le awala. O le lua afe lo sufa. Le lua o lua tolu. Le sa fai ele le foi le reunion na le o ngā pesenga. Le na walwai ma ua manfui na mau ai ma te atu la. Man tua le wa o yu lai le na fai ele le foi le reunion. Ai o ke topa le chakom. Vai le ye yu lai se tema o ke topa to e tolu masina tu la epa. O te aluatu e te lele malai la kapi. La fua whatauna iai. Te lele malai la kapi. Ai pena o se kuata o le malai la kapi. O le whato a tau sua o le awala. Le whato a tau sua. Io e. Ia le lano tu alatu nei le whainga pālokta. Ai, e te le mamawa ia le afo le rugby field. I le awala nei mo whai. Ai whai e le uma. Lo que fa pe se ne ai man tu le la tu tia vi le fa ai fo loi lalo ma tolu loi nga ya si ia ole tau fa si unga tau le manga tolu nga lefta amata na sua mai ele awala e mata tia ma le si mea fa me le mai generalize mai le mai ngo me foi ai le mai o mai a noa le me pi o me na request ai le vanga o no winga na le 1.5 million na le e te sila fia lana ta tongi matatu o kika sama o le me na mana tu le 1.5 e sau I fafo i le o kisa o kika le nei New Zealand ai en mantua foi la wa nga le tula I mai o le tato fai nga malo fo Lela watu ai la le ia mantua o paunga lea te o matavui. O ia lea o longa matafa ioi o lea ngava amatomai o suetusi a. Lela watu ulo ia te iena te taitaina le vaenga e sa ilia le lipoti le o le COVID o le forensic. Ai peila e whaate iai la le fionga le Minster. Ina ua ilo I fole lipoti. O le whaasau ai ma le au o kika Samoa. A le iloa o ai inga ia na whai o le forensic e mai whafo. E leise involvement a Samoa. O na sa pui la I so o tanga nei ma le tūlanga lea. A le wa te iwa whaate iai. O le fesili la tātou te fesili fo ai. Who is behind all this? O ai le tuo nei mea wawhai. E me tonu ala le tau le fraud. Because lai manino le taimina ua a mai le tala le a su le forensic le la sa tau sa ili po fele company New Zealand a mai sao ya New Zealand le ai se le ai. Man tuatula e pana mana o e wha o ngāia. Ia la usu tusi al malo sa mo fa pena fofon toi la to mai ia a le tulanga lenga a maila I o le bid batu nei New Zealand a le la wani no ai nei ia a uia o te faftai la vale lofa malanga le le tua I le to mai ma mafau faunga le lei I le fainga malo le ai nei wai le la mana o fa to pelau le fa pe la wa to me o male ai Lela la fai le su e ngai I. Nei lo manino I la I. O ani fa le tonu. O ani mea ua fai. O ani mea ua fa pipi. O ani mea ua vesea. I le tato forensic lea. Mana ia. Taro sia la fa. Ia tuai. A ia ma. Ora mea te fai tuai. La mena nofo umi ia la tole me. La mena umi ia nofo. No, lo te mana tua le tala al ministalia fōrena I, na sui mai a
ia mulpola. E iei mea onga i tutono o le poti. A te o sau no fia mei lan sau no muri nei ia ma interview ma te vele o lula sua. Pe mei ele ma se mea onga. Afaran melalela tupunei. It's Fiame's word against the former minister. Yeah. Au ye ni fale tonu. O le fesili ngia la. O ile la tusi lima ia le te maitai sa vempanemia. O le atu si lima la fa pe o mea pipi o poni fale tonu o whatever na fai el minsta. Yeah. Tatu tatalia forensic. Ia ia lu tatu. E tala whanga le tula pa e o matau sango a pipa ele maua se ilonga e mai aia su enga i wa fai e tatou whainga malo. Wa ole le lei fole na o lava latou e fai le su enga e maua sa o e latou le tali e wha malia i nai latou ma a mai le mea moni i la tunu. Se o kakala ngoa so le te e alu tatu nunga mo whanua e. Pea i leo o tua ina tali mai mi statu pe sa u so ta inga so ta ia tu ia. O no lu tal man tu le manu tata no le ma fo fo non to le fai nei. Io e fono tatu nunga a fa pe ye se alu fa anga o ta i mi sta i lana fainga malo i lon ta i de pale mia ma le mamalo fainga malo. Pa se fainga non ko lu le. Nanga loa ma kwa le ma fo fa ka malo ma le nga le fai mai e ko so man kala fai mai ia rin kala o kammo university o sasina io io sen Tila e pa tila e lope wa e fai ta wa scroll down the strand umo o tali na tali e tu iai na o tali ta o tali iai la o tali muli ale na watu ne iai na o fai atu panga lea e tele lota fia fai atu ai fai a lofa i loia lofa i le fionga le ale tamaitai a for mean star le au fa ke chu pe universite o sa sina pe ale taunu unga ua pale i le tofi pale mia aia oi e o mai le oti e whavavau e te le pale i se tofinga faipuli. Lea lano o watua ai, lea la utu atua i te oile history o le political career a le fionga le li pale mia. Ua o le taunu unga lea whaatumutumunga lea o le tūlanga tofi whaapokiki. Lua afe Maleono deputy speaker. Lua afe Sutasi speaker. Lua afe Sfuluono means star whatoangam whainga whaiva. Toi tūlai mai, toi means star le whainga malo lua o lua tasi. Means star for o whatoangam whainga whaiva. Lua afe lua lima. Ua avea ma Right Honourable Prime Minister of Samoa. Aia oi, le ai. Lea tu lolo ta ua o tua a. Na iai fo i lo tua ai te tono le palemini. Na o lo tua ai nei tō finga uma. Nothing. Awala e te tau tale le fionga le li palemia. Nei te ufa masino ina oi. Na alwe la ia to e mai la i o le tūlanga. Ia le no o tau sa o tu lava. Tu lo lava le fionga ale min star. Ana po mulpola ana losa. No abatua lava i lon tō lua. No i eini tusinga se wa mai maupe nina i uli. Ne tu sa o to i ele tala. Ona o le tūlanga le wadia e lo vai. E te lau fai mai langa e ngaka ia le fionga le li pale mia sko sipi sa sina. Pe sa sina na tau tino le fionga le li pale mia o langa universite na ona e mi mita i le soifuanga a o ina a ona matua a. Mai leo nai tu malo i sa sina, mai falatai, mai ona matua i almangoto le ma e kalesia. What's wrong with that? Ele pe o you're like a walking zombie. Ua mai mau le fale tua ia ana rosa. Wa e ola fa seva loina. Le lana fai mai ele tala mai ia. Tu mai pea u te tau te le tala noa sesi.
something to do with the Bible, no toi tali tia ioi. O le mea ngā wa whangi ai whapena lo uru. I lo tau o me pa ia, i au me valea nai whai. Le or ka ngaka e whaabali mo ia son. Kele lo pe whenga se elmings ka ngiko ngaka ka whapea son. Neu whatula tala wau e se tumu le alofa tula epa. Tumu le alofa i le uso ia mulpola ana vosa. Le ngata fo i lea. O te ofo, o te ofo. Le ngata i lea o la alo. E ata mamai o la alo. Lo o fea ngai o fo i la alo ma tiute ngā duenga le lei. Ma pisinisi. Ai se vai ai. O le ala to i ngata maa ina te whaia nei tūlanga. Le na peu mana kamba ya ko aru involved me kakeria ma ia. Awa pa i doka malo le media. Okay, o fo ale ka ke ba ko fai ma na o fo i fatasi ma te pare mi ki talanga o le official o ia o pari lio mana tu to wa ai ale na fa pe o to wo fa pena a fa pe o le fantato wa ai o matua i le a venga o le a singa le a palauli a ngai te tono le ainga fast le sa mai to lua ya ma le fionga te mai tai fai pule ya terminai le i to finga a ale o to i fate ia la vai ni tu singa wa fai a e lunga sele ia ka kia o ia me uma fanua o le talia o lo i a o te mai tai minista ina te tele atu tatu tala malea ono le alo lofa ia a le talia la iona au Moni wa mafuta atu i le fionga te mai tai fai pule a langa fo tangata e lava le ono sai langa tangata e moni le alofa e aba a she has all the respect for him but the stupid idiot he's taking her for granted o ia taimile nei ai ano so to olua ole taimine o te lango it's there 24/7 tanga i le fionga foi e le fionga le li palmia o lona fatua tu lai 24/7 o le tūlanga nei ia o le taimine ia tawane te uwhapea mai o ta valelo ngai tūpā o li well who cares o lo to lua o lo whanau na that's your immediate responsibility ia mana ia te ua o no fo ma fo soli o fiu te Mrs. me tai pare te mai te ministai se mava no fatala no lo po i tal ia ministai lo tal no tu lo nari anyway ia e foi na fai tu fa pe o le lo fatu lo fiu ngale ri te mai te ministai o le vanga mun muli o la u por kalame o la u tapenanga tu aturole ina ia o fa o mai ta ni me na e tapena ia o le upu le na be vesi ai tu le pa ma i le application ma wange lo lunga fa ma lau mai la tu nga fa yo o lau mai men te fono ai o lau mai university na o ngai ale simple yo sistema ia nga va ale su e tu le pa wala me le fa pe to te fa mauni said dia matu nei ta mai upu na su e tu pe fa mauni ya o to lau mai ai le mau nga va o university te fono le lalulangi te fono le Commonwealth te fono le Pacifica io le ala se ofisili tu la epa wa mitai mai umana tai ngā fono ngā la se man bio sa moana mau mai ai ia ai a fu la na bio sa moana mau mai ai le ai na le fa se feteina i o tanga tu la epa not Samoa as a whole e manui ai ana ia ioi ia o ba muri na o la tapenanga ai tu na fa sauta ia na tapena mai na tulang tu sa le al mele wa tupu nei ale observer mele wa fai ele intia lea le na fai ngai o inga nei
It was, to me, it was deliberately done. Tu sa leleia malemele sa tupu I le tatou Samoa Law Society. Yeah. E wa umalona fai. Also loa tusi mea nga I lea foi. Where does it say? Ave loa ana tusinga I le pina. The Pacific Island News Association. Ave. Lea, which is, I will reply. Dig deeper and do your research. Because no Tom, Dick, and Harry from another country, le latu I Samoa, a latu na te disrespectinga le culture malanga nuku a Samoa. Pe whanau whai atu, o tamaitai ma li o loo ngā lulua I te tono le komesina Australia, ma le komesina New Zealand. They respect Samoa's culture. Ea, ti tilo I o lato la ei. Le tupa tamaitai, whai le leia lato puletasi. Le tupa o ali, e sulu a lato I whaitanga ma lato aloa. So se function, so se event ale malo, e o iei nei tamadi. E whai lavo lato la e ia, pe o tātou tangata Samoa. A o tau titilo la le intia le na watu nei. Le ale mele whai le intia. Pe he couldn't care less. O le fesili la. O ai la ia. O ai ia na te whai a ia winga. O le manatu o ia o tātou. O ia, he's a untouchable, very special person. He can do whatever he wants without anybody challenging him. Wow. Alpha Funga Mailani Suil Observer can tell that to him. Ele whapete latu Samoa. Na e latula I pete whapai tau mawamio. You know, no, Samoa o tangata lolotu. Ai o le tūlanga whele nā iai, e awer whaaloalo I le te tau ele whaaloalo. A whai te le whaaloalo ngia, ia le whele whainga malo, ta il malo. Why should we give you the respect? Why can't we just tell you what we want to say? Yeah, e le la titi ne whawhitauri, ne tati tala noa ne iai. Ia asi I tatou ono sa ia. Ia o le asi tūlanga la tamai ai I mataupuia. La si tamtaupu. Ia o le si mea le wa titilo tia I walangalanga ma ia manatu o tangata. Le watali manino lava le fionga le li pale mia. O le a mata tatou wa le lua tatou wa ai mai. Yeah. O pe falana sa no le fionga le li pale mia I tama whana wa Samoa ia o pai late ma insinia. Ioe, sa mai ai le fontanga sa whai au iai ia eti laulala. Ia masetasi foi o I le aso le mauta o le pale mia I nei New Zealand. You know, o alo ia ma tama whanau ia Samoa. Wa lewa tau sanga o ngā lulue a o iai lava wale le Samoa. Mulmuli ane loa ta ape mai atunu I whafo. Na o isi Dubai, o isi Vietnam, o isi na o I Petania, tele mea sa whapenanta I tasi mo wa wale to iai se tato waa Ia mana ia lela langa mai e manatu le mamalo le atunu. Se awato e whaingoinga le Samoa Airways. Toe mana ia e toe fo'i lava I le Polynesian Airlines. Na lawi loa I Samoa le fierce fultausanga o tu mau pele tato Polynesian Airline. Ala mena iai, ana le tula I mai ni le whainga malo le ni. Lela watula I mai ngai. Wa uia tau manino tatu le epa telo taimi. Telo taimi o te whaingoinga le Samoa Airways. O le ea tawanau. Ia isea. O te whaingoinga le ea tawanau. Talu laban whai o tele I alwai. E puka I lava avano o whoio. Tawhia. O tawhia mala usan. No ese atu lo lato. A tele le atu lava au le New Zealand. O na wata umai. Mai ia mene nga
tau mange e lunga wa lele e foli tuango fo e le mau no fo wa pe o ta le la va ai a le la ia to nga me la delay fa fia ai se a pe yo fanga le o te fa bena le ngo fa nga le ta wa na pe yo le pasi fa nga la tu piki pasese le lenga delay ona fatalitali se yo mai tangata a e le ma faina sau on time le va ia tu langa na Maka dia fo le short forming o le afo. O le Polynesian Airlines, o le PAL. Yes. E ti reilo le va ali siko inga nga ba kula le ko inga le check le a kingi fengalu. O le PAL. Petu le ko la me utu por tato pe meti lo ti le va le. Oi. La fa ngoi le ka ko le Polynesian always late. Sorry. Ia, te kau fai. E selemana ia ai to e a foi. Mau ar polisia. To a mai le tato valele. Fai ngoi. To e fu ia le ngoa maleata fu le le niua. Ioi. E man to e selemana ia le very colorful ia le lango le logo le na. Ia. Sa lawi lo ai sa mo le tele o tausanga. Ciao le. Ciao le. O ato O te malama. mona foi. Ai se fia o la wo. Ai se fia o la wo ia to le fo John Nicol. Oi. Leva na ia i le au nanga le airline i Samoa ia whapea ia nei a mātou New Zealand. O le tūlanga, o le ua kori whaita tō man Samoa. Io e le tusia i lau api. Watu le whamanianga, congratulations i le tātou I man Samoa, ia le ua mo ia ngā tai le ka alonga le muri. Ia le lama ua pi o le ua ave ia Samoa le chance muri le a. Oh yes, le ua o le chance le whaina qualify. Ia, o le ta ua por kalame ta te tu e lango le alo le atunu. La uli al mali toa teo se paka. Even though ke le ama ukala u whaasalau solo. Ia le fu i te e se i le ai na te leo tatunuina. Mantua whaitu le parata whatata noanga last week le na e au mai ai. Le na o watua ai. O au e selo o respect i le fo i alo le atunu. Tu se tasi tau sanga e mua ia i la usani le aonga. And we've noticed it. I me whai le aonga. He's such a humble person. Ai ese fo i o te alofa i, ese le tumu whaalo alo. I le peo isi tala bou e iaina ia. E tumu e whaalo alo. Ai mua te ila, ia peno whai atu. Whātau sanga o mafuta ai mea whai le aonga. O iai le nei atali. You know, he's such a humble kid, a very respectful kid. Nice. Yeah. O awia te tatonu. E mantua le whapea mai. E iai le tustusinga le no titi le te whapea. O le vavave ia no mai o le au officials whapea mai. O le na whaile le suenga le anti-drugs and all this. O le wa positive aia. Ina ua fesilingia. I think waieni suenga le officials mai le tu a paka. I le tūlanga le sa ilipe ai sea lava. Ua vave le whai unga le wha masino le lau whadi. Ia, masalo le mena. Mai o le tusala le o ana nafi, ana po le no whaitawa le mena. Ua vave lo le o mai lunga a mai le mea le drugs. Ina ua iai le fisilingia le tūlanga le nā. Ia tātou tālosia. Tālosia wa o le ae tau tino e le alo le atunu. Ia pei foila e wawa alua ma David Tua. Ia. E foina sau noa te David Tua e na te le tatunuina o ngā e le o se tamana te ilua na te lokinga i eto i ngā mea.
He even said even the social enhancement or whatever, he never touches that. Yeah. Ia o tangata foi o te iloa. E sele malo sila na ia foi e kalisia. So, vai for ye pure is a clean on the top, on the skin. La le ngalo e te ule tala le millionaire le New Zealand Bob Jones. Ile taimia o lona tau sanga mudi e la onga le na su e sanga sponsor. Nga sponsor la i Bob Jones ia. Na tala fa mama i lava to ino Bob Jones. You know, how nice to see a young boxer let will bloom up in a career as so clean body, clean mind, clean soul. Everything is clean. Ai tangai fo la ia le tele fusu anga uma. Ele ai masita mafusu sawe mama fa peti. E pe a solo a ko Tata fasoro ato me Paulo le boxa te vai e sawe le ai se me pipi irontino. Na fire talale Bob Jones. I think Joseph Parker was only 16 years old. Oh, okay. Abelalo overdose. I think Joseph Parker is now 32, 33. 33. Yes. Well, there was 32 lo san, pero it's only 1 year apart my lo san ila onga. Mysterian. Yes. E sistem ta na. Ya, le ai wa o mai I wa le wa tu sa le ya me na tu si ya ma me o le wa e au mai ya Ya e paula le tu langa yai o le ta vai masani la va le asia no ti lo tu nei le media o amai ai lunga ia ata se tasi fo yo alo o le alo Jonah Lomu le tonga mantua maliu Jonah Lomu o la ti o nalo a le wa se fu ato nei le fu tau sanga talun fa ilangi le fo launga le fo ialo tonga a le po manile ato wa ma tu siana fa na you know I hope one of them will follow the career sia la tama ya o le tulanga le tato vai fai lava sina tele o tangata wa mana o mia le tato Renew 28 ia matua le wa mata ma le tau vevela mato ia o te whaamani e a uia pēno whai atu le lava ia so le sa umalolo le fale ona wa pa ule mu le vai o le mea le sa wola ia le ti ngā ma le langona o le tato Renew 28 ia o le tele fo ila o ila tau o le wato e ngai mai le tato vai le asia o le la tu fa manatu ato fa fonga mai o le tato vai le asia o le vai sao tu sao mai I lona ofisa au tu o Utah Amerika to tanga I tu o le tato logo le nea o le code le e alu fa la lava wa yai nisi o lewa mai tawina ma wa fa maonia o lo o la to a mai le vai mai le Amazon ma isi upenga ta failani ele ni vai la le na le tato asia e te lo lai vai na e fa tu anga ilunga ia le code le barcode le tua na e lola ia le se vai na ale asia fa mole a fai tau no te oi a wani e nuinga e te fa foi ele se vai ele asia o le fala mai tawina nei o lo ia fole tangata nei o le la to te fa tawala le vai le na ai fa wa mai elan moana fa pele le fang ia le la ia le ufa fa sa lau le pulotu tu ulo tau fa valea o le tu langa na iai malo anai ia mo tatu mai New Zealand ma stari ma wane ia le tofa ia mo fanua tupai macheda ile oru atasi lua I valua to ruono o tasi oru atasi lua I valua to ruono o tasi o tatu America nei ma territory uma America Hawaii ma mai le lima o lua tolu fitu o no lua ia te va I si o le si me to fa manino atu tula epa
o tau umalawa a tau nua tau pusa Asia, siaki, tatala o lalo lea, o lalo ina e tusi atu ai le expiry date. Yeah. O lalo le whangu e iei le expiry date. O ngā wa iei fo inisi wa moli mawina mai, o me tupai. Ele e a mai a mātou whangu wa foi, wa expire, whakawhawhintou iloa. Ma ia le eise me mawai. Lela no fe atu o lalo le whangu e tusi atu ai le expiry date. But you should know i le pusa le avatu e lau Asia, i lunga le dockets le pipi i ai lunga o le pusa. O lo iai fo i wha maunga o le aso na ti liva atu ai, ma le aso i elo na expiry date. Ia, malo, whaftai, Samoa ia natu tisi, wa whaisi umi o mā ngā rudue i le patawina o le nei product taua ia molo soi fua māloina Samoa. Ia, isi si me, mo whenua? Ia, le ai, le paule nātu la epa, tonu. E ai nisi a tātou tala sa mālie. Ia o le lesto na nei. Se tātou talia lea fo i le press conference a le fionga le li pa le mia mala autu stala nei. Wa o ina le la tātou loa le tele o le langa. Ia ma tātou loa fo i po i e wha maoni. Tu sa oni fisili le fionga le li pa le mia e tu sai fo i malamata upo. O le ua vevesi tele ai. Ia, o le lei mana ia pātai, tupa ia si o si whaasalonga leo se tasi fu tina i longa i le community a matu nei Amerika. Ia o le whionga i le toa, pali tele malama, sa vea mali toa. Ua maliu ftoa longo ftoa me ia tau le susa. Ia, i mause por kalame ia po afea ia ole a teuinai lona tino maliu ia e maliu le aio i nei o Merino Valley i nei Amerika ia o se tinai longa fo i le community a matu i nei ia ma o ia fo i o mai le ainga tupu o tatu atunu ainga mai ainga sa mali toa ia le ua palau iai le atua ia se taimi ia la atu anga ia tu nisi o whasalonga ia pe a maua mai nisi o whalinga man por kalame a silo matua. Ia pe o si talamuni na. O le atoi fui wha mai senga i le a inga. Ia mani alo foi o le tina matua ia tasi alna ua e whalawa mai ia suafa ia. Nana tau mai au suafa na e le isesi o le ngafo le a inga sa mali e toa. Ia, o mana tue, mai esa uwhina ngā. O tai au. O tai au la le mateo atu ai le family service. O le tina fo se tasi o tātou pa anga de taimi o tātou o le tātou SSIG. Ia le tina matua ia le fionga ia misa a ke nese ngā foi. Le tina mai atua ta vita. Ia tai au la le matou te whaatasi atua i longa family service e whaia e le fia tai au. Ia, whaamisi atu le tua i ana fuitoa ma le ainga. E o mana tulu tapa i marisi ui, sauno ia e te whaamei tātua tunu, man whaloa. Ia lele, ia whaitaitula e pa mo le nei po kalame lau whafonga anga sa mo le nā o mana tō lau nā tu nisi o mata upu o sa mata pena ina ia awa lau whafonga anga. Ia le o po se lilo ia o tō a la fo senga ngana ua lape o na o lunga lava o nei i tu a inga ngā nuenga whasalaunga i o le taimi mo lunga le leo o le taimi mo la lo au tita tonu i o tātou uma o whanaua le atua tātou te maua le loto maulalo maua le loto whamangalo te lo taimi ia tātonu ia o le nāse tātou toi wheloa i le aso tō nai ia maua o toi nisi tala man whaopoponga te me tutupu i lau whanua nei ia o Samoa ma se situna inga laulangi o iaini alo matama whanaua Samoa ia so i fua ma ia manuia tula epa tātou wheloa i se taimi.
ia faapetaitele ma fanua alofa tele atu feiloa Faapena foi. Tei fua. Ia ia le tatununga sa moa ua o le faiua foi le o tatou polokalame o lenei aso. Io e lou vatu tatou taimi ia ua afa le tulae valu ia i matulu na uiga o le fetoa afa le tulae 5 i Aukilani ma Samoa ia manisi vaega o le lalolagi ia ai le tatununga le atu pele tatou toe feiloaʻi o le atua fai aso ia pe afa pe manatu ma finagalo taʻitaʻi atu lo soifua ma soʻu ola tatou te auli ele aso taeao e mo le taimi nei alofa tele atu ia le tatou polokalame i le tatou faiga malo na ufeoga le lii palemia malo le on saʻi loto tetele e lē faigofie le ala e tau atu i le faiʻuga nei mea tatou te tausini hoʻi ai tatou pela i taeao i le taimi masani soifuamanuia ona o Iesu le lii me faaola amene ia